Isa Sulley wasi Issaka Isa oye minua no menene wonsem bi ka wo meyi nsem bia no visa mentenia ma bi ase na hyase free baabi ansa na ekowie baabi ma memma wonum akwaba na fe yeni enkomo no Isa na what to say acha nyame adome bibia ye fine nyame adome okay na Issaka Isa wo ye wo de acha o minua Unua no Uni ni free mama papa baako na den na monko de na asi yo chao mechia abadwafo na machia tiefo ne ahwefo masemi se minua na amene no te no maame bi eba ye honom no ye te side na ono ti agugu fie nti wo de maame ne ba ho se maame ne plot wo ho obesi ne dan ampa maame ne smell bibia dam ho no odi si dan no wie ene otu betena ho Pacho odene ba wo sesei se obesre dabre na ama no na se odene ma ne beja no ahwe so odene ma ne beja me ne ma ahwe so okay no ma si fie no nti wa si fie na wie ena ma me na tu abetena ho nti obetena ho no minua ba ko ka ho no ko yi baby wantini amba okay kase wo se wo ma ndase ko ba ni nti e ba sa no ena ma me no ka kire me se minua no akonta twa blouse aguna saase so na wo kaso to fence wall nti me kan kire minua no na wo yi blocks no firi ho ena me friend no bo na mane ena wo se sa blocks no e firi ho nti e wo mu salada ena ye call minua no ho wa agogo fie enti wo nua de enye woni ni nyina na te faako okay nti ye call ne ho ko skia no wo salada no aye ba nyumre no ena maame no ye nam ne fie anim na me ma paya fa se na minua no so atwom ti edu ho na maame no hu ye no na wo didi minua na atem se blouse na wa kase wa yi no wa yi nti wa hwe yi a obebo no dua ena me kan se oh maame we ye sofo maame nti bia maame ne sofo maame mpacha wa e dey asore no ko eno na me mbisa no ena me ka kire ne se wo yi dua bo no mfrim na blouse ne bia kakura no a mbeboa no ne yayi ena ajaye nyina ye hwete ti ye hwete no ye hwa na be na otwemi ensachi eko no na meni minua na me kana asem blocks no wura no ye wa fu ye mbogu hu ena ye de ade ntos okay ena me friend say ye bon kofi agusu okay sana ye de che mu kaka hwade eno no na amantos na gina de be ya nsu to a empro nti madua dada ya dua na mo bo ena ye bo nkofi agusu mo friend say mbogu hu mpacha wane okay nti ye wo ho ye na minua no ba ho no ena ye ne no ti ho ye no na ono so te amangu bi ase na ye di nkomo saa kopim se tu boy ena nsuo ye se to ne dware kotra abebi ase nti ye ti abena sia na me fon bele ye ena me peke ye na wo se wo ye police ni ewo aboakwa na me ba da na wonu nua nam na mu hu maame na maame ne ka se blocks na o ka se wonu nua nsesa wansesa menti obebo dua no mokọ sesa blocks no ya nsesa adentia mpacha de ntia ya nsesa no na blocks no ndu ne de ne mu biem nti me ka akosi su okay nti eba ye na me peke call no ena o ka kire me se wo ye police ni wa aboakwa oboni din mpacha wa mboni din okay ena o ka kire me se wa de echi a me ne minua rasta o mu hia ye wo police station na maame nurse police station okay police station ya bu mpacha be anyare na chadem de beche o batmanti amebisa e ba ye no na tobo what's police state meaning baby I want to ma me bisa yes e bia a police fu ahwe na wo friends no me say police state okay yanko ndi e ba sa no e na me ka kire minua rasta say wati asem no nti ye den a e kina ye bekwa koti na maame na ade yakono wache ye no nti menu mienu kwa kwa enye yie kire pe obi kan ye ho a obebeli ye ena minua ne say na meme wo ho na ye san akofa obi ena ja ade echi wo ne frɛ wo na police ne frɛ me say wo hia wo ne wo nua no me asa enti na papa we nka ho da bi no nka ho okay ba no wote ye nkyɛn bi
Okay, na wo se mu po bi anka one mu ko be beli mu. Obe beli ye. Trust. Because wachi ye no. Na minua ne se te sa de a ye ne nu nyina abekọ. Okay. Na de chi ye na ja. Ye wo kwa ho na ye fa ye ho du no ho. Na ye nyina fa kai. Ekọ abu akwa ho. Nti ye ko ye no mo chi ye tu omo frɛ ye wo edem se ya. Na omo busa ma no asem na me kyerɛ mu. Nti me kyerɛ mu no omo se minua ne nsombra. Na obeka me ho odem ho se ya. Na omo busa no no so kan na asem. Na omo twere ye. Etsa asamba ne ebisa mo koye no. Omo busa ye se maame ne de charge abase ya twa blocks aguna saase so. Na kura na. Na me se na kure ba ya sesa blocks na free so. Na me nua no so kan sa. Okay. Na police ni se ende yempie na wone ye nua no ndi nkomo. Okay, na sa ono de nkonka ho. Dabi. Chede na obem. Na bail no. Okay. Nti ye pie ye no. Ye te hwa manache ye be hu se police ni na pia ba. Wasi yensi fo. Na minua na akade mu ho. Akasoro. Wa kasoro ho. Na wodi ye si fom. Nti ye duru ho no na wo ka kire police ni a wodi ni perfume. Se won hweye na wo ka ha ba. Na police ni ka kire ne se ha won hwe nipa. Ka kire o mo se wo de o mo aba se mempa o mo ntum. Na wo se won gi ye hweye no a wo hwe nipa wa ha. Na onhwe mo sese. Sana police ni ka kire ba ko no. Okay. Se won hweye. Na ba ko no so yi anu ka kire ne se won hwe nipa wa ha. Ye de nipa bre na won wo gi ne tum. Nti wa ye se wo de ye betum. Na wo se ye nworo ye ho. Apa de ye woro ye ho. Na wo de ye tum. Nti ye da share sell na canter back. Wo de ye sell. Wo de ye mpacha ane. Dan no. Na wo de ye hie mu na nipa titim. Na ye woro ye ho na ye kokan omo ho. Sell ho ne ho to say. Oh. Ye be mama je dis ho ye sell. Ho no dan na wa bie na ye hiem. Na o ma loko dan no. Okay. Nti na sabre ni nya na obre ye wo we. Sambre no na ye woro ye ho no. Na oba na ojeje ye niema no. Na odi pie. Wan ka hwe. Nti ye ti hwa na police ni no ebotu. Na police ni be yiye. Eba kanta back. Na obusa ye se ye nya obi ma ne mbeli ye. Na me se o ye benya. Na wo se ndie ye mfre obi na wo mbebeli ye. Na minua no na se won chi ntum. Ya? Na me se di asem. Unia no a wo ye bi na ko se won beli ye no. O se ye nchi mu. O se ye nchi ntum. Nti ye nti no mo de ya tum. Wow. Ansa na meje me phone wo omo ho na me frɛ fie. Na nipa me frɛ nipa be miensa. Omu nyina nso sa be hia ho no. Ensu. Ana fly wa ha de but me nsu ansa. Na sa nipa na bai na obai ne yete kanta back na o ye dey wo beli ye na ye koye. Okay. Nti ye koye no na omo sa ade ye kyan ye nsamra na ade ye kyan ne ye koye na omo busa maame no asem na maame ne kyerɛkyerɛ de ewu na ye so ye kyerɛkyerɛ ye diem no omo se sa ade a ye nkopɛ savia ana se machine ni na o mesusu asase no na ye hunu se maame ne blocks no a blocks no gu maame na asase ne so na gya ye baaye na ade ye kyan ne ye kofre ni pa ma ne baaye obesusu ye na kyese blocks no ni maame ne dim. Okay. Na maame ne se ndie ye nkɔ na ye nkotwa asem no so na ye kotwa so eti ye mu no nipa no baaye obebeli mu no obeli mu no nyina na obre yi we na Issaka we obeli ye no no wo abontene enti mo beto no ka dai mo so bisa ni ye bisa no se ade enti na wachi ya tum wantinya yi ano na gya ye kofie enti ye ko ya ye kotwa asem no mu wie ye no na maame no ayumbre mete ho na maame ne frɛ me se me se me ye kosea na me nua ne se won kyerɛ me nyansa nti obɛhwɛ nya nua na what hey yes wo se nua ne se won kyerɛ me nyansa nti obɛkyerɛ me nyansa nso ampa. What? Minimsa agro edi be 3 days na maame na se sa abo se achichire de ko police station se meme ba oto so wi sa de ko police station ho biem mpatane se meme ba no e na ato na abo de bia no asesa abo ano edi aba police station ho nti me wo hwa na me fon bele na me san peke ye e no mo se mo hia me ne me ba no police station e na de e chen na me ne akola no koye
eno mubusa na no accept ena kola ne se ne na na wo ba no abo no wodi tipa track na fa na ya wote ho a ototo to o say ototo ne se se menti se wo se wo to abo no bono ebo no se bono bia no afa ba ko de abo bono bia no afa no odi ato ho eno timi chichire na eno timi chichire no me politics say de ko police state wo ba no onye vise mpacha ni yes ne de enima dwunim wow ba by obenya be 25 to 25 years no wadan ka fo pen na ohu ebo anu afa hwi no wato maame ne boa nti yekọ kan wiye no na ye ba fie andi 3 days no wasan de sekan kọ se me ba no ne fa se wo betwa no maame no wase ne pepe dabi we peni en fa ne fa panyin nka we peni minti pote panty na wode one wedi kan ya che blocks ho de to so mienu wa wasesa abo achichiri ne duku mu de kwame anza afra wo ne oba de to so miensa wo de sekan akode nko anu oji minim de media ye maame no anu ane se wo se minua ne se wo nkyere me yansa nti obe kyere me no na unua ne mpra ne maame no mintimi okay edu wa bisa no nti ewo mu na minua eka kyere me ba no de maame ni nya me ba no eye ne case no no o ka kire ne se wanya akwanya a ye se ye be fa me ba ne police no o ka kai o ba na twika no o twikai na minua ka na minua na ka kire ne se won ko fa ne papers embra na o mu be fa ne police na kola ne e de kai ne si fie na o ko ye kuro boku e ko fa ne papers ba ye nti wo baaya ya amfa ne police no kai no nso a wamfa ya adwuma nti yesi hwa be na atwemiensa na me se kai no mfa nko ya adwuma wo se merebekọ na ekọ bosome na me frɛ ka wura no ebo na mane se asem se yi akwala no me hwa a opese wo bɔ me ka kai no nso si hwa ka ben na ye trotro ni bi trotro type ben na ye yellow because guys no minimum mudi sa na car si ufie na otwemiensa e trotro de yellow ba wonim car type kro say e preview say e TD Pijo mpacha na Pijo e de trotro to ena make say minim cars no mutro papa yo wo de to so nti eno achi no ena me frɛ mi nua no bɔ na mane sɛ asɛm sɛ na ekɔ akwala no wo so be man police unu na hye wo bossa wo ka kire akwala no wan kan kire me se obema akwala ne police wanya police no ekowi a kire no na akwala ne tifie na wo frɛ no esuma akwala ne se won hia kumase enji ne niema mbre no akwala ne se wakompre mienu nti e ba sa no na minnim ade kro me so minnim omontemu asem nti mire na me ye mafum adwuma nti ewo mu na me da sundaye ehu se akwala no obi asuma no amana akɔgye akokɔ ene kura edi abre no woda ye kapa ena me frɛ no da bi me se woda ye kapa nyame ebi wo ha utimi sum na abom ebi wo nso a embom iti da ye na hu se obi asuma wo ba no obi asuma no se wonkɔgye dai wonkɔgye kura ene akokɔ emfambre no ewo kumase na omode niema ne firisirem na eba okay ena me frɛ akwala no ewo phone so na me wa fu ena me yere ba na me bɔ na mane se masom da yi sei intimate ho no ma ye basa ena wo se ndie frɛ akwala no na busa no ampa na me frɛ no na akwala no ba fu mu ho ena me busa ne se asem sei na mahu ete sen ena wo se ampa na ne papa ya frɛ ne nekura se won hia kumase nje akokɔ mbrɛ no abi aso de ye nkwan akokɔ abi e di free sem abrɛ no de ye nkwan eno ahono na menti ase no anti okɔgye okɔgye kura ka ho wo se kura ne de wanka by wo so akɔgye eniema bi abrɛ no mesuma ambusa ne niema korɔ e de na esi ankasa ansana wo de akokɔ no esa suma no man kɔgye bae no bae no me ka kira akola ne se enkɔgye akokɔ no jai no no ankasa nkɔgye ena akola ne fa akire na ansana na ye tena ase ye no e ka asɛm no ofie no ansana menua ne ka kire me se eda no kora akola no kɔgye akokɔ no brɛ no ema wo no kun eti den na esi nti dia si ni se me ba no sisi a oyare de yare bodam edam
woyɛ nneɛma basa dan a mere magye amano a wɔtumi de na wɔtwi ne kai no efie ɛna na wodem wabubu China doors ni nyinaa sisi a yɛ meka China door den wɔde den bu no wɔde ihama kaseɛ bi ebubo sɛ ni nyinaa wai ne de to fo ebi ano percent from afa ne ho pono ne si e dan no ka na ubia sɛ ubia from abefa wo ho but obebie na be ha no a obetu ato sɛ ne ɛno kwa ne ade a wɔyɛ ma osusu sɛ na dwene mu ɛna sisi a nso no mene no nka eti ususu ohumia na adane ntoka die nti na ne ma me ya aduane a die me de ne bae ne sɛ me pɛsɛ wo kyerɛ nipa kura nanka wo ma wo fa akola ne police no ɛna nneɛma no nso a wo suma no ma no kɔ gyeeyɛ no me pɛsɛ wo hunu mu sɛ nneɛma na wo gye bae no sei ɛna me de yɛɛ okay me ne no ni asɛm eti ususu sɛ wo nuai wo ba no yare wo ni hu bia na woni ujidi migidi okay abusuan komo no ewa enso na esese yitie ni ehunu ba bia eba na aba be pompono papa di Isa Sulley wonua no de Issaka na wa wunua na wanya asem police station ene omunko ne ko be na wo ko commander wa no ka je se fom gum ama ye de o magum wasa abɔ ne badam ade na wesa so no neka je waka chem no ntina me sumi bisai anya kresa anya no kre let us say first of all commit my business and be antama san matwaso okay ni somaka yo bisan wasi aplan meme sumana se omenko onko ji akoko no ogi akoko no mfie sanye bisan no o de hwe nanim na no me bisan no 3 years aba mpachawane na emre ben na akulani start ya waye basa no akulani start ye no a ojai kai ni twina na o start basa no maji kai be miensa edi amano wa afan ya adwuma e ma mia mi ka kire akulani se obi dia na wo mpa ma mento praja maw me ma akulani ko hwe praja no na metwi aka edi man wo de besi fie wa afan ya adwuma questions na o bisa no ho ye ma ya dwene mra ho o sa bisa no biem me say mfie mesuma akran so won kwaja kokko no be mfie sanye mfie miensa aba na akran yare yen start yen be mfie sanye mfie miensa no beba nti wo hwe a ena me kire wo se tama akola no kwaji nema na baaye no ana ne yade ne siase madam okano akoko no mesuma akola nda was 2022 na usuma no kwan be bia na nka me pese be den komo no free bar no so we kan abo ko adu say no ni mi say police station wo be bail no but the we are say wo kan be kan say fa ne tum no say police station for the how the be okay that was 2022 October no 2022 October na me ni ho okay na me wo afo kanya se na madam for back no wo stream kan se mi nya akoko no na me ma ne se de akoko no o de ma ka wo stream dan akoko ba ko pe na wonya bi nto wa ha o mbenya bi ba akoko sa akoko na me pe no na me pe de ne nan ne ye nan no na wo de ye dey o me de be jana fie ye fie ntafo ho okay me so ma wo ntafo no bi ye fa se ma wo akola no nsa ne ye nsia o ban ne nsa nke se ye num no ye nsia sa ye amamre mo so no ye wo ayidi aya ye man kola no so wo ntafo no ye hemfo wa ye kusasi okay na me se o mo ntafo nto mo na me mini ho ne ba ye me ba na me suma se won ko ja ko ba na me ni fie o na me wo afugo so na me discipline so na ogi akoko no de ba na o de ma ko jini srema na o jini na do jini kuma high okay mo de mani car na driver no the frame se no de ade na abedru na me ma akola no call driver no ho ko ji ade no e de brave my wife ndi be 1 month time kura ansa na me buy wo
Ni nyina na akokɔ no ofie twɛn. Na akokɔ no ofie. Okay. Nti me bae no ai blocks no ho asama wo ka se da bi o say akokɔ ne de no a ɔno so daye ehun se obi asoma de ba no enye no kre sa se wo so daye wate asam no na nipa wo pɛ wasam a asam bia otimi de yeren eka na wonyi ne se bi akokɔ no a oba ne ba no kokɔ gye no ebi a mamra na wo de be ye ne bi ate afa ne ba no so enye no kre sa nka mambre no atama megye akokɔ no nke sese akola no ade ne ye no enye se ebeye mfie bebre ansa na de ne eye no ena se me ka ba okay akola no a wo ka no asore a wo kɔ dwon ye no meme omanfo fra kora fra me ka kire me se me mbra na mene me branka sa me ba na fie be ka kire ne se yesi asore akola no kɔ dwon ye no enye onu aka se be ka no kora yesi otimi so candle no dia ode anworo fita to ho no obo mpa ye asore de asore ya yesi Buddhism or something so Buddhisms no no ko join na wo kwa asore be ma kramboni na unu enso ye de me kwa asore wo kwa asore na me kramboni na nam saa se mu we hunti na me jai kwa asore je unu ya ye wo yinti ma jai da me kwa asore ma jai wo kwa asore be me ko afterlife ministry anyway wo ye ho no mo no I ho na wo ko hu se unu ye na odi se adwuma na asore ho ne ka de na de nti na ma de ese nti na ma wo jai nkramusom de ma me jai ye no se asem ne me kan no ma kan wi me mba no no mo ye miru na wo sirem ko school secondary school o sa de ko e be yira ma me nkire wa de yanka we no ho asem ni we no aye ka na asem me pese me hu se de ne ma akramuni a wo wakọ makaranta aye bibia wie Allahu Akbar udu mu mabofom wo jaiye eno na me kire se me mba no kwa asore wo be ka kire me se ade nti na me mankola no kwa asore na nka ye wo no ne kote so ba ko bi wo mu afiri abusunya no ena me se sa ade a me so be jai na makwa asore no na wa yiye nyina ma eno na ma me kwa asore no okay nti nya bibia spiritual de ma wo jaiye he 70 na ade jaiye ena me di jaiye se de wo ye no na ko ne ye de oh me kopa me papa wo ye tum obi a wo yi mu nsa no na wo ko ba gina ha ke kan san we so ahu me ba pa cho to akobo no so enti asori a akoda ne kono asori akola no kono na wo susu sa na ye sa ya me de me susu sa me de me susu se sori na wo kono ena o hedanye me kura no me steady akola no hwe but amanfo na ekeka say yesi umuko gi nduro bi ndende but anodi atisa no krom ho duru ho na obisa umbeka ho asama kirawo nti wuduru krom ano ma shase ka papa ibe oh se ubisa ye beka ho asama kirawo na me metiye no na me kobo na amane yese yesi asore akola ne kono enye uba krom hai obia krom ho obia ni ho akọ asore no bi wo sa kro no mu gise wo nkwa na eba sa asore no okro ni makromani info nkwa dabida adentia ni se kromi ohoni se bia ma me asemesi ni dan ni o fifie we mu kwa asore na wo no mo town neba the whole town wo be hu na mo free mo de cars ne free ba bi na eba mo de cars nti akura no kono na yempa ni fo no bi mo nso mo ekura fo mpa ni fo no bi na mo frame me ka chem se oba na ma hu se wo kwa asore we nti memete ye no na me wagimam na me ba nti me ba ye na me ba se o me bra ba bi a akura no kono yesi sa asore no enye na wo kura wo ba kurom wa hu se awoho bi akwa ayi kurom ha ni bi akwa asore ne da je wo be ka kire me se me ye nipa boni nipa na ne baba ya me kura me nim se ne baba ya no kobi o na be ma no na wo kan no ho asam kire me wo se ne baba ya akọ akonya kunu eno nti na me pese me sai ne ne ware ye no ena me be kasa asam we na me se etisade am pacho me kura me nim se ba ya no kobi me nim se be ma no kwa se wakasa na ne yiriti ho enti me bo sa sorry ne afterlife ya wo ken baby okay to aso nti akura do asoro nura akura na me nanu na yetena asam no mu ofie wo ono na frɛ me na me wagimam ena o frɛ me sɛ me bra na me bi frɛ sɛ wo se me ne no wasem
me buy na yɛtena asam no mu ye ka no aho na me de hu se kola no saa ye won krata bi a ye de me ma omo amo kenkan ye di akola no ba ho bi ma ye betena ase ka asam no oba ho na ne ye te se obesesa abo toto bro mu da bida oyo okay me dey mean so we okay because no kind sense dey okay bia oh that it makes sense na ye se obubu China door I know the obi ambo mama ne se wabu China door okay meba ye den na wo kwohye akoda ne bo se wo di ne beko police maka wo twie wo jasi ho na ne da so se wo beboa no wa moa no o kan sa anya na kura se me na me share ne bo time akola na be start na yi na me nimu me wo ho na o frame me say o se me papa kitwa o pese o koye ne birth set na me say a wo ni bi dadada na o se dabi na o se police for na aba no na o pese wo yere o apply bi nyame na me ka kire so won apply bi o ena o kan ye nti na me te ho me ne madam fu bi ono so agogo ho dagati ni na ye te ho e di nkomo se no frɛ nti o frɛ no na madam fu ba ko bi nso te ho a ye frɛ na ali ono se MPP for no bia that was 2021 no mu okay ena ye di nkomo na o say o person apply for police ni bi ena madam fu no say o ba no me ka no ena me ka kire red say o me bra ba no na e ka no o say o person apply police ni bi na eno nti na o pe ne bef said no bi sam nam so won ko danyame na ho na omo ye bef set no nti wo ka wo share ne boss obi a wo ka no na me ka kire no say say nyame boa na say wo ya we madam fu ne ka kire me say o timi apply a obeboa ma ya fa no ena me ka kire kola no so okay say enya boss na me share no Debbie boss oh Debbie say ye me wa hey bi a me ne ma me panyin na maka twa ne say me a me wa me pe ba bi akọ mpese me ko space na maka twa ne say mpese me ko space no aka twa so akọ ho aba na damfu bi wo eye Dubai dwom wono so akọ uni space o mini hefa enya aburukire oh ana wi space na making and I'm so nim ho minim ho oh uni space baby a science for ko hwe mu ni ade no a o minim ba say o meka wo si minim ho no na me si minim ho but say uni ma de kro minim ade kro mo na ebia ma me aka chere say na damfo bi wo ntoma hema wako space ho pen eti wo de me momode na me nya ntoto ye no obema ntoma hema aboa me a wa hye me bomani da so e ba sa de me ye bia no me nya hotosoro wo de waka ne mu enti akoda ne de ne ho to wasem no a wo ka chere ne say wa damfo ne so obeboa na e bo hye ana e bo hye no o ye no okobe ye ne rozo ayi okoye no ba bia o wie school no wasrem the website na wo ye no that was 2000 and wo ye the website mistake ni free and o san ba ye no obeye ne website no wa ha and wo ye no 2002
pomu ete saying adom bi abadom so yen ho ye ewa ha Kristo nti sa na ejidi se won so wo ho eye baby bia wo hwe me na wotie me free bia me chiachia wo taxi drivers trotro drivers pragia drivers adriver fo nyina me chiachia passenger fo so me chiachia mo sonko kwan so mo amotete mo so tos ahodo mu edwa ahodo mu fita fo nyina nua ba misrew fita fo nyina magazine wodru asafu fitam me chia no maja he wo pose mbodi a ma me hu se otie me mebodi kama pa na yako anwona jom eyija jom edwa ni nyina headquarters kejetia Dubai ehona me gina sesi enhwaba wode ye atum den emane mama mu wodwa yi mu me mamu adwuma nyankopon wo nhira mo pa na wonye mu yie emame ana ya base ya ba besomoso mpa kwesi se nomiensa ebeba apemu na ya besore no na ne amode ba adwanim se mo beto nyina no yato amano asaje me so se amen e wodwanim mo donti ene yato dwumade ya pete kire se wudu mika na wudu Facebook a yadam live wo Facebook na wabo Nhyira 104.5 FM yadam live wo YouTube nso ye Nhyira TV me marefo nyina akwa ba compound prefect school prefect girls SP boys SP hey oma ya no mo ye double punishment o mo trotro show ye nim ni nyina wo de mo ma na ye ni jimedie no emom yadam live wo Adom TV wonim se Adom TV de ye wo adza oye midin e de Ohemaa Benewaa from Ohemaa Bia majo so na machewade ye ni twedi ampon na namunti yensra ne ho nante no onye tata anya baba mfa yenko big mama mompa ye nenko yensra ja mapensu ye da wasi she woni munyam woni waye ekoda se ufo rado whatsapp page ye ni jadumedi nyina hye wonsa yedna na hima wote adwom hye wonsa rado wankasa ma no suru nyansa ni die a wode beye program nyina eja yensu ye ho hye wonsa rado ma wobombo no mesopa enye kase ma yetiefu bibiara hye wonsa ebia ye di wase da ma ye da wase amen said da ye no enenso me ma wawia afutuo kakra na ya ne ye ka bibi se self discipline self discipline is the ability or power to manage and control yourself, your thoughts, your emotions, your behavior in a particular way without needing anyone else to tell you what to do. Ahosheso Pacho ten what's them kind I want to say please say nanka me mo achirem sisia enti self discipline ya ahosheso wo se eye kwan bia na eye tumi bia wa na wo de ma wo ho de enti a wo de sa de ma ho ne se wo betimi ahye wo ho so de di kan wo be hye wo de wo dwene so wo be hye wa tenka so obehye woni ye ni wusuban so ewo kwan so nku bi so a enye obi na be kire wo se ensa emwa ojai enye obi na be kire wo se na dwudidie emwa ojai enye obi na be kire wo se ye wuti asema na obuafu na wo react na wo ye kukukuku jai da bi but self discipline ni ya hohyeso eye barrier bi a wo to ama wo obi on ma wati asema ni bufu ya wo be react sisi a emotional trauma will be very emotional. Well, yan can cry hey nana kuma aba. Unim sa anaju indomie ene kosua anaju 10 ye ni. Ade na wonti mi hyebre bi ma won se me ebo 7 a me ni di biem. Mefunu mema na twen. Eye self discipline. Eno ne se obetimi edi so. Overthinking, obedwindwin sa ani kunu ma fie kwa no odwene ye bra kwa me. Sa me kwa se obebi tene car front. Ana oni hakwa bia no wo be omoto nsa no. Over your self discipline ma ho block ya dwene ne mu ne ma no bi wa tugu mesra wonya ho hyeso ma oni padua firi se eni padua we enche na ago na ye mre ne agya ho akodadi se wonya self discipline a mesusu se ebeboa wo yie pa kakra wie me de ema wo enono ye nyina nim se okuni ne bi ya kire se wonam nyom to so ato nyum bebre ne nyum pi no ya rechichire nsem me bobo nyum ne so bia ye betu bi big man wa hanti ye betu kakra wabo nyum pi over decades na enche pi ene ete se yade nyina yaw sapon
ebra wonya mfie diosia ennan pepepe no wakoto ya kire se wada ne benkum so ejebo enei ana yedi ne na wotwe eda na enrada candle night no na nya asem ketwa ohwe internet ne so a anyomtofo ne ya de ne ma ani ade wobia was present sanso na wotwe dey nso so nipa nyina agitwi akọ ya de nyina elder Dr. Kwesi Meku ne ba James Meku wo ye enwum bi ode ye tribute edema elder odema yalsapon enwum no na oneti wanwum a wonum abokekesi ani enti Ghana nyina na ejam ya de nyina nwuntuni ne nwum ne bi ne se big mama ma bi so na me hwade o ha ne se na usui aw wamani ne se na usui bibi ya Yonana wayedi usemina yaminim tofufro so ebiato dabi so yumfufro mamfufre refi aha pasam sister ni ade we dey ti wa pa na won ko we no obeja ni akano akwa we ba kono na se uniswa neneji ni usi wonyina mesenia na metia ne ware na usoma mi ebehwe mi ema matamfu si wontrase se ne rade wo mafa mamenye se Duensie subontini ho na se dru epebra na ha erimpo emre enu enyina shi yakopon show yentie yalsapon enwum no ebi na yemra na ene aye ne na wochida na yenso ye di abrabom nkommo no de yentimi ntwenya big mama wo ye nwuntuni sima ba ko ka bibi kakra na yenko Ohemaa no kwesem se meti ya sapo wo ne se no yare de nenso eye meya ejibi wo kwa nipa wisa ejina ya na areho nenso nyame nim de eye no wo ye na eye ne na wotwe on se ma ye black me free happen ho na me ko date na family so and but still bet me akose black amiako yo nti ye ko na ye nso so adom ewe ye mu no yakwa koyi nedi na yakọbo abusua
na nyame ya adom na se kata na chi a ye besa akoye saa na animonyam sha ye urade dia. Okay. Lady Kakaka Nenko. Wo die sabe yenkoja papa yenua bema wato oye legend. Ade meka nyanse afi bi wo ha ya na legend no mo kododo. Na ni nyina mu no ye nyina ye de asuade e wo ya brabom sanse obi nim da se de big mama kai obi nim da obi beko. Enti wote wa na wa ye ahweye na wadi sabi emraso na wankasa wabon so na wahwe se abrabo ya meboy dachi bi se meso mekwa he na meko. That is the point. And he fa pa na wawieye ekwa wie eno nti yemfa ewoi ye brother ewoi na ye papa woi emfanye bibia ya ewo de obi anywhere ba enya ni ade wotan no kura megidi sendei wobesu eno nti ye nyina yemfanye asuade ma ya brabo. Yo mama ya saponyum ba kwanza because bread to nyum na ni ha enko ya saponyum me pepa. Okay. Okwa mun kan kira jase abua bi achi Joseph bacho aye me amiki me pacho you don't any kwasa opikri man munyano okwa mun kan kira jase abua bi achi Joseph na say Yehowa Nhyira abua bi bechi nso na nwi na say Yehowa Nhyira watanfu be hu nso wo be fele adia ba ko ne se Yehowa Nhyira wa ne wa Nhyira wo no obi wo wiase bia kasa wo na brabom yeah Yehowa Nhyira wa watanfo bre yeah Yehowa Nhyira wa ema sabe mpabiasa wona wanim Kristo ne wani je mukwa mun kan tire watanfo ne se de omususu ye nya sa ne baaye okay antu ya saponsa nyu we bofo na de ma no okay ana ya saponsa me ne no wonwum metor ayi chorus bi okay ya sapon anyum ne babonten anyum no amabonten da so ho okay say ya sapon ye nipa say ye kan say ye mfa nyum tos ye ntu nipa fo ye nhye nipa gidie den ye ma nipa nya rohyemu onyame mu a that is ya sapon onye only legend kwa we are spiritual legend and a physical legend. Oh me pacho you don't see me ma me pacho oko a lady school me boa me ko gentleman school inti ye pronunciation ye pronounce etimo me pacho enti ya saponiti wa answer amoto nyumbi ya sapon oh this woman started he started confusing me on this program so sometimes you sit there and you watch her confusing me basa objection I'm for entino yade nyina ya sapon a legend the whole Ghana yes celebrating ntine Ethiopia and a ye no eba so ubetimi na nso do wani afa ho bi na nso pay with last respect enenye da woda ho de ne nso no ubetimi afa ho esan se ye dwumadie ye ntimi ntu nhye danti yaka ye papa no wasem de ne nso ye be ye adwuma enkoma wo fia num say din ye nya asem ketwa so for my Joyce was or say of free besiase na eba Kelebi sane fer besiase Kelebi jo was hwe asore ba bia dia waye me asore be gina nchan mame mana kwa ba na me sane say e na esi mame what to say Please don't be Obako ya sapon ye na se bia na fise tuntumi me so me ye da ba ko da form wo nwe yo anti na na wo twede nti me fa ho jo ewe hu na nam den na do ba ye ewe de boko yet mete besiansi Kelebi na me ne ababa wa bi e friend every ekohia o de say every okay na esansi ekohia ye no no so hu say me yes of maame no twe ban me na me so me twe epin no enti ekoduru ba bi kura kwa ye say obeye akra to silent mame bacha ye me de wo de okay yanko obeye akra me fa ni se bia ni hia bibi kura na me twe asoma na manaye
enti emu na enkomodie ye den eba e maminum ne preko enkomodie ba ye na medika akwagilon bi akoto speaker enti me ye na me ka sorry ni din de say me register afi ne ya sha say empire. me yes Sunday service evangelical prayer ministry. Okay. Wo me ye no school me patron jo enti no ekoba say me kan se lo no me nye biem no se o ma ene agima me na me kura me pesika ya adwuma enti ye ma me ka kire ne se me gima no na wantua enya de a me metumi ayeden atua because ya adwuma no wodi kwagilo na eboro so a wontumi nye den entwa ene wase o mama metua na msemate enti sika no me kwaji ye na ni nyina 100 million enti me ye na me ma wonu 50 million ena me di 50 million ma ne se me mani mi yoni so mu hie sika ni bi nti won ko check emfama wo mu enti me de me diskana ma no ko madam ne kurani me kwaji sika ma no no na kotwia week bia won ne kotwia enti na me nko ho wo di sika na ma no hwan na ye dansefo a no wo ho me pa chaw me kwaji sika ni free bank ne de eya mimi ni mienu ba nipa na ode ko ma wo mu no o mu ya madansefo o ma me twa me ti bi ma woni say onfa nkoma akos any sister asumesi no mu ya medansefo Matthias you nam che say woni ni mienu no a wo ti 50 ma no no hwan na e wo mu ntam odi dance ye say what 50 di ama no ni kurani na eya mimi ni mienu nko a aha mimi kwaje baaye no ena mchie mu na me de 50 share envelope na mchekere foforo nso ye den de kan no to oba na me kan say jiwudie boss hwese dura nti oboss na 50 nti e mimi ni mienu nko a ena ne wo yo so aswe enti no o mu frame me say sofu mami asta no na udie mai na me say na sister everywhere ena o ka che me say o mu frɛ no a omfa o ma tena sisa tu cry bo ekobotre enti ni kura ni na ehame enti na ni frɛ ekopeska ena me de ye de me de ba adwo so e de bre wo mu enti free one mo kono na ni sika tua no aba fom otua ma wana otua ma hwan otua e de ma manager no otua se e na wo sa fe de aba fom de enti ami hu ye ni se wo mu frɛ me se week ni so ne sika no nko ya na wo ma frɛ me aka che me se mi sika mai aha enti na week no otua se mpa cho me pa cho week no enka obetua 27.5 enti 27.5 na week 27.5 say 2 million 275 me pa cho an cedis me pa cho an okay enti meja ba ko se me gi sika ne ma no no na wono so ba bia no won se no wage asa ni bi a wo mu book ni bi enti wo de command manager no esa akwaji 8 million enti na say wonu tua meme de no no na say week no tua 4 million ni 8 million no kwaji yen week no tua 4 million na ni susu so eka ho na ode atua enti eba ne sa no ye check ni nyina bom na say week bia no mema wo mu 7.5 because na ontini ni huntua week ni so na frɛ na madam ebebere sa onfada obi a wo wabeye wo hu nipa afi wo soma no sa onfada enti edidi mu afi me hu de da komiko meeting ba ya me ba ya na onifie ena me bisa se na everywhere ena wo se yan oso wakopa adwuma aye na me se na se wo ko ba bi kura ma di wani ma kwajiska enti bi abomama ne se bi asof mame ebi a mi business na me ye no ene ma kofom enti bi a me ko ba bi akoye adwuma na nka mi hu se ne mesimi no aden aka asem no but okọ ye wan kra wan frem nso amomama ne bepem nne se watu afiri efie ho enti week bia no sika ne nkome na me de ko week bia me na me de ko enti afi no e ma mi sika me wo no ai me ditua no e be sign afi wo frɛ nso a wonfa e na me di asem ne ye den eba enti na obisa me a de minim fa ho no enti me san fa wonko wachi na me hwɛ se besi so amamea echimpo ben pa nchi na ma oji sika no ma no etirimpo ne se na ye wo fie no wonya adwuma enti e mo no kan se wo ye obi a wonim pa no to eni meet pa ye enti me nko ji sika no ma no
no mfanye se adwumadie no enu ntina ma me kwaji sika no ma no ne ho nipa ben na wonim no ma onya rehye mu fi se ne no woni nipa bi esan se wo bon kontene hwe na chi se panyini bi gina na chi asem ba hwan kwa na me de kwoto nanim ne ade ne ho nipa ben na wonim no oh ni kuro nyame animu ni na one bla bi enene nam a yebeka se bi ani kunu enti bla no minim but me diskane ma no no ma mo bla no amane enam diskane ma again ma mo bla no amane enti na ni tua no onti mi tua no me frɛ ni kunu no e ka kire no ena ono no ka kire me se me kwaji lo na ma oba no ma nka nche ni nti ontua ba esan se sikatua no beda ho no na no mande be ma no ne be fa oba ne niema akoma no ba bia so wati kunsu ho na ise wotu ye no wakọ han dan na be ma no wo be ma ne number o mba cha ni number no meja no ofie ofre a onfa black ra me de ma no so afra wadum ofra onfa se sika no sign na otu a sign na aka otu a 3 months ni etu a ni 6 months into otu a 3 months no efiri wo kono na ontimi ntua nti enum na no mu frefre me ana me sha ase yeden etua nti me pɛ the exact amount otu a sign na ka sign a wo atua yi nti sika sign na wo je free oba no ho me ba cha sika me je free no no 705 me kan 75 wa 70 na saka 30 million na 100 million 7,000 7,000 me pa cha adenti na 7,000 so so man 5,000 ono no die no a ofa akire kwaje ye no e ma ne ka chem se me na me de evening ne ba ekuo nim enti se wodu obi ba na obagi sika no wantua wa wo de ne ba ye no ona betua enu nti na ma ka ne be do so sa no enti book ni mu sika e ka wo ho ne ye 7,000 me ba cha Tonkrama no na Adum TV de ye wo ba bia mati every so of mama guys na ka say kelebi o mama kwaji sika ma wo no sika ne de matua ama wo no me jimi sika enu ntina me do aba Adum FM tite wuti a frɛ na wa asem bi a ka fa ho mame warrior oba ne fie se ebosume se ni oba no otu ye ebosume se ni otu ye de otu ye 3 months beba onu afrɛ no mpɛ dodo ahen na won fae na me frɛ na no won fa ntia ma mi ja ne frɛ meba Evelyn hello Divo Evelyn at say Boko what am I winning of Mommy Joyce yo what say one time you come up ma wodi wanim ekwaji sika 5,000 de ma from Asa Ghana etrei wow for etrei sa kokuo ni mu kwaji 8,000 wutua eye 400 cedis no bosume miensa ana watu every baby awon wo fra wa wonfa de wati ni say wo akwakwose kunsuma eka de che no 7,000 Ghana cedis sika no we ida sokura me pa so kasa oyo trofo me sika account me sika da me account mi ye 2,900 plus na me kachira o mi pa na me send me sika si mi so say onye yi on kancha manager no offense na me hu de beka nti o de che ye 690 cedis na beka we kire wo sa me de so fine no ono so na de no me tua ma no on check dia e ka me de no e eye 4 tia me de ne ma no du 10 me de no tia du ma ya ma pe ne 10 no ono so de ne ye 9 de bi tia du ya na anya no kra de ba ma mo hu no kra ne se won ko hwe booking mo kwa mo nkofo ho nom mo check booking mo na mo nhwe nti eka ne ye sen na aka was otia 705 cedis mienu na wotia 275 mienu nti ka me de na wasa me tia 6 ganma no manager no o se dia wo check do me wo ono wa boni mu a wo se 7,000 eno ne ka no won so se ka ne ye sei
Mame. Madam. Say, me per figure no, me per round figure no. Ebi a ono no 7,000 endru. Na mo me bia 3,000. Ana e say. Any I just would not some check him out. Yankwa e kika me wada jema o. 705 is near no. 1,041. Sure. Oh dear, madam. Say me ba don't talk kwa. Kedi, faneto so 705 mienu. O say. Kasongo yeah. 1,041. Yanko na bia na ne network na nye. Me srew. Na se wosika wode wo no enu sa. Madam, manager na ye trace kamano no. Ono kura se ne number mate Ohemaa. Ono kura se ye ba na evni ye ya ye mfre no because ono etwro sika no. Enyam na metwro. Manager na ye trace kamano no. Ono no wo twro. Enti ne number nyina wo ubuku ye kuta wi so. Evelyn. Madam. Madam in the throne wo. Sa wo check iske wo booking mu. Na wo check de wa sa me de so and one na me ka jo. Me de no wa sa me de 690 cedis. Na me de so. Na aka. Me de ka bia wo ho biem. Na sa na ti asa na wo ma ya check bibi. Madam, see me. Last 2 weeks me send it 275. Tuesday, Monday we must send it 275. Into Akaba, no need the NSC. The baby is a no need the NSC to say I check ya, Mediano Cabi and Nupe. What do you know? Can you 8,000 now or no? So say a quote for any Jeffrey in Honan swear. Madam, Obian in this Cabia and Fin war, and I'm said to a free one into Namanico for no Ekasa every day, every Monday, the Amani or Mocasa, and Timothy Kana, me send it to why so. It's kind of you. After one I'm one of you, mammy, and call ye. It's a war, you also, let's see me, yeah, Juma. It's a Juma, and is Canomano. About me, but Obiadi when you magistica mount, me bat me. Wo call you also. I don't know one money as a mini. How much I will me call you also. Madam, no craman can't no. Say, or no friend before swa. Or can't insurance Nasa or Nabontiano or Canomensem. No, be I wouldn't want to what all years of mammy. Not a word Canomensem. No more Fremicatum or more Fremicatum and see. May I then I will Fremiama. Fana, I know now what they do me no. Tano no so would frame me Evelyn na would distrame. Into my then my ye. Yo me go enti sa me kanu a wutua no. Said ya wo ka se wutua yi. Wutua dia ane e den na wo se so no me. Me so no me if you say me Nyankopon de o sharp me mo hwe ni so. Nyankopon ni me say that moment na me ni bi. Ejuma sikasam ne ye mame. Eye mama no no anka so ni me kacha me no ma me kacha le num nti se and then ye mama na se me tukwa na me koye ma na nka se me dwane me mama ni so me kacha me num ma me kacha won so anu mu madam me tukwa nyina na me sende nyina me report so na wo mu aduane akoti se utu ye enti sa wo kacha me kacha wanum na ya wo do me no madam wo de tie sister baako adani se eka ne ba na misika bia ni mu am de betwa ena sister na efre ni $1 ena wotua e de ma wo every enti ni week do ho na $1 na eka se sa na last week na every year ya metua na this week ide me ye sika nye den entua ena me kura me se ni osi ye no se wanhwe ya me de ne bekọ ayi mama efe ho di ko mi ntimi me boka me me papa ma o me me boka emfa nye den emma Ohemaa tie ena me kan senti me de ma ka ba fie madam bona mane ama evni so obebo $1 ni dua se wono no ka che me se me mfa no nko ba bi obebo $1 ni dua na me ntimi nye so oyo trufo me Evelyn me ma ka dia bo asem nyame o hata suru no nim me Evelyn me ba sa dia wo ye obi obeka se wadwane wo de ka wutu wankra wansre watu ko wabra wanka hwe ma me se wadwana yem hye nya me kra na me be fa anuoma no ono aka se nim sana time na so me na me be fa anuoma no
Iti madam enema no kwa no so now enema na embe ka me so nipa na obefa ye no ono na me discuss ni Bla ti fie ho no. madam Bla kwa bla wo frɛ ne ka kyerɛ ne sɛ. Kama ya soli ni ba. Bla wo e wo baabi a wote no. Wo evi won ka no kuro. Won ka no kura ntena wi ase nyɛ. Mate. Linjina so osisika eyemienu pɛ. Was sending sika Friday, Monday, I was sending 275. Then I know kwe. Only no kura ba ku kura ni. Evelyn, who sending sika na Ababa wa na hu ni sa no hu. Neighbor. Tobra dinyame. Evelyn. Madam. Sending sika no ma why. Da benda no so me sending sika. Last 2 weeks me sending 275 ma Hana. Ma why 275 ma Hana. Monday so me send it 275 ma akos no so for ma me si oni mo kai akos no na minimu no and me call Monday no and o say evening say menye na me say and o kan na me say menye fi say me diskana ba and abla no so afre wo evening a woni ba bia me di asem na ko enti se wo betwie sika dia bla no na ese ofre no na wo twie sika na yeden e de ma no enti ni kure ni man so sika ni na say one kasanso ya free last week ni nyina wo de na madam tie ejuma na me ye no Tuesday na ye breaking day yo se breaking day apart from breaking day no off bie ni me biem I just a Tuesday na we wa na wo share boss se wo beba Friday ya ma wanu mana se Friday me so me yes am fra me sanka nipa no titi akra mpo no me hu number no my friend number is a number nanfa. Enti ka say na wo de so for mami. When I work calculator wa. What's it say? Me ba me check yamo. Kasongo ye. Mombari nanga. Ni mi enu adansi ni. Kedi fa manager no to so mami. Kasongo me pese me hu ni akosi Mombari nanga Meet you Evelyn Adena you 35 paper 35 the blood of Jesus book ni mi enu nyina ofi e ka wo de me no sa pepe Then calculator I do one. Hello? Yes. Young quiet. Sister Sanya, who can I make me trotro? Obi a Bobby, young quiet saying. I 2,640. Hello. Manager no. Hello. Evelyn Jinaso, Mr. Gabriel, me mo akwaba. Oh, but as a more friend, I say my busy. Me customer in a minute time. It's my phone back. Me wa hampa chao. Nanka mi bisa 1 or 2 confirmations pe. Kedi pacho ne nkasa. Friends say Evelyn. Madam. Evelyn. Hello. Mame, would you mean bread agro because would your big car and your day? Not make us say 2,640. What say? 2,640. Oh, Mame Chobo. Mr. Gabriel. Kedi, maintaining county. I don't know. Evelyn, what's this second you say? 640. Mame, what's it? Mvacho Ohemaa Evelyn buanti say o de opa
me yɛmfa next week me the book ni nyina bɛba na wonso ba bɛka wasɛm a book na di mu adanse na bɛba na nka woni nipa mu wadada yɛn na yɛnya no book no nso afa ama every boy madam book no say na wonso de wo kanti say na wo ode me ka 7,500 and every because sika no me de na me de ma no ene de ono gi ye ni nyina say sika no watua ma asafo ana ma tua ma asafo me de all kan madam susu sika was me de ma no ye 2,640 yes Ohemaa menji o oh mami nko ukasa de ase de na me age de o kanadi say 2,000 one ni kwa ewai bene ko chi we kire wono sika no we check sika no mo ho no Evelyn madam Evelyn Jalo oh you are just playing with my temperament me person me sane wo so me pa chew me say sa wo 2,000 da ewai sika no we madam mami 2 weeks won sabeka da kwanya adwuma nyina 2,000 went me anya adwuma nya madam me na me send man no onu obedi adanse se na me send man no ebena da na nde ebena da braha ni nyina yen kwa manager ne ho na yen trash out issues yen ti bi film ye hu ya ka why mate Evelyn si ye kona ye no kure so de me kasa lonely farm de aba nyina wo be se twia ma de ama me si aba 10 de na wadru ha na afa ya hunu de asem no da na wiase no kure de nti enipa wu basa madam sika we enton kwanti kan kure no na bra na yen kan wasem na nya waso bi ko bra wate me kan no me de me ne kure na me kan no no pattern me hwe wanim kan no kwa nya onu ni botom sika no de tia ye woman bi ye fa ni Dora mami Dora onu na wetie mienu na ne ba ya tia 400 430 e kan na aka ne nyina mo wode ne ka wa ya de a enya nti mo wano nya den bebre why abena da no ano pattern me hwe wanim me da se se yenya papa na yenya ye Ohemaa on se nra asema na me kan bi ani o wonya adwuma me ma wo sika me kwaji loan ma na ade we me se maame ma wonya wo last enya bibie mu da sika on se o aso no wa hode kura che wo so no wonya so na wo kwaji sika no e na wo de ma no sade we ama papa ye bi ayedin we de wo ye osi obi nso kwan ebia na obi won so awogema na obetua no kama enso so de wa ye nti no next wo be ye wadwe se wo nya bi na wo obi edi wuni agi akwaji lo wunu se nyo no ade motom sika wakwaji na ban ho o se woni ne gi achinyi enti se no next wo be ye papa bi se de wo si kasa kwa me kwa me wanwa wo sho no mi se sika na nya ne dia check ama so won check ya wiada wo sho no mi se sika na nya ne dia so what Tuesday obeba nyame ya duma ene gani ne nya ne atrase na sister izu so anya na somdwe okay mama kabini na me pese me busa ye mama se wo kwaji loan no guarantors are na wo ho because me nim say wo gi loan from bankers there should be guarantors group no guarantor account ni approve ya mama sa ene hu pa mama se wo kom beginning dia obe fa guarantor but omu so mu no aye adwuma e kwa animu dia onfa guarantor me fa guarantor yes there should be guarantors because of you know approve it group ni bi but omu sa di guarantors me fa guarantor e mari bi asen no say wo gi loan or banker you need guarantors until one more guarantee ma no mo Gano bono no wanyam se ni mi hu no ojusu kromo biem do guarantee ma no mo no wa ya so ma se na fa nipa na o guarantee ma so no so save you the same bank me ba che onde onyi bi onde no wonyi and this is serious serious matter pa because we dey ama ayem kakra because me nim no say at least no betimi aboa e ba dey say nka bia e no betimi aboa because nipa na gina mu
se wo gina mama se wo di ma o so meti na obenti a asamba ho a me na se bibisa ba we de evangelist kabini yakwe naima aja yankopo nhyira sɛde awurade ayɛ wa ho ɔfɛ na ɔnyɛ wo fie saa amen awurade nhyira wo paa naima aja na no ko masala chance au ba ya mefa ho okay unse no ana ichiriwia no ebi hye ne dia sentie ne na me hye me dia se enne na wo hye ya akɔwi fufuo se wa hye achi maybe na wo ho pacho na me koma se oda yanko naima aja me chia nche hene yo be yo mata no kwa bembi me chia no naima sofu mame me de mbeka na se mutemu ase ya na mumpe wo obi akenkan bible aka onya mesem ko amere fi ko amere ya be mana be ya de bi obi akenkan onya mesem aka bible hwe anya bone na nipa nyim se ye bone nyina na ye bone onya me anem se wonim se opese me ya de be ha me manya obeka se me nipa bone ni ba nya me nya nipa bone ni se me fa loan na loan no ya je ya adwuma na wo te wa ye de ananya wanya adwuma oba wa man chop money modi mo to asem too much says won samere no anka mapa mo akwa jiska na ba mere no wa ka wona dem ho wa sa long kuokuo no omo je di asem bra mu kunu no enya ya na ewa kuo bi asem ya pai den what am I say o say ma no omo problem ne say onye na adwene owuno adwuma obeye obekwaje hu lo that is totally understandable ya nya adwuma ansa na ya je ho de lo nempo ewiase sof mame na hema adama enye obi na di sika ya adwuma eyeye obi di onu obi ya adwuma ne yatua ne ka obi nso kuta sika obetua ya adwuma no obi so mani sika 100 times there you said osi kasa ne kasa no o kasa na mbu ahunhum na hu so yo ne kasa ne yo mo sika ne bia o mani sika se be hye enti say ye di ni panim aya the bible say so we say prophet say the otta di ni panim aya ne krabo obi otta di ni panim o di krabo thank you mani pa un kasa wonya o te ma say because bang no fanche o say o da oka obete enti misrawo Gana die na ima daruma obeso ne panchi na mom mesraw wa sole ba ebegina wanim suan te se obesu amamoja ba ahode ne wo hwanka ba ya ahode ne ni wane de twi wani manenka njo ze nitir moden opa sole no nyai because adia bible say obedo nyonko ache ho no unim say it's an often it's an we must learn a lesson. Obedo obi ache ho no it's an offense to the Bible. It's okay. Watch It's okay. We must learn a lesson. Ya ba ne be kro okay mami etimnada ye ntwen se wo beba why na no an o maka no mesaka bi kan ho a masa bre no kwa wate next time no just yesterday woni e bi ho why na minim se o ye ne sa ebeboa o papa ye de me nya ye o ba maka kire na am ka kire no wo be papa wo de ye de wo de che nipa no a wonyi biem me per 1000 ya me de baba beto de da me nya 1000 ma me de ye 300 we me free me pe me de a chew fa e ba sa wani enna so say obeyi bi boni aye ene ade bia ni na wato wadwenem ehun hyira no wo sa beka it is better to do it that way eno mum ebeboa pa ya konkomo to so mienu so we ye Alex entry camera ne to no so a obekai no wo fi permanence na me kire permanence no baby fi baye okay abrante no me ka ofase me nyaka ni signature nso eno no ni hallmark eno no what was no dey say Owusu Isaac wo fa tio Owusu Isaac ne ba ha no say madam fo pa wa kamesika am say me nkone na na ye wo kekos wo ba say wa ma anadwo wa no ko bom yiri prumu eno yi miri pie no de ne fam down ho na surudu wa fam yire ewo me am dan uncompleted building am see edu lent o mate dan na no ma ye be ye DNA no ema je say egusu a ye to ato ho asem no
na ne wo fa se kwanfo mere free da no e ba na me wasap me trentra adan wo se kwanfo mere free wadi me dwirim e ma na kwaba over na what is say bibia e boko awie wo na anam me wo nyana nam nim say wo fa zinti na anam okay yenkwe yo binti na dia asem na asem binti na nam okay na nya boni bi ache konfo bi eba no e get kra na ma bi e de ni free board kwa no eba permanence se ne akoma pa ne ban na o pe bi ama na to to de ko so e ano o free ana ba jazie de ko papa bi ho oye mame kro no betu wanim no so ye konfo ne ba no na o se akoma fa no okay to pe trabra man o so bi do friend bonne bonne so tiri free board kwa no okay yo ti ko pani ko ko juma ana ko pe bi ma na try na pani so bi ne bo hye asa kro no a ne bo so hye na pani ne ojire Issaka kra no chele no baabi afi ma hwe mam no odidi abma sase so be so my kra na se boso ma de ba kromo no mi ma sase so ne go apa ko papa na sase so adentia minima de kro ti mam no so oba no mi bo na mpacho wa kwa sorry because sorry ana wo ko di konfo ani makope da bra ma a chese obi na de da bra ma na woni nipa ne mum ne bohye e was ase ba ko no so okay edi ahwe ni mo ana se papa na sase na ono ko je ni ototuaka mimi dia ototuaka o se ti so busa nsuo nansa na ko busa mama akwai na otwita me ba beji mu ya na otwita me ko ya o se nsuo nso ontuaka ontua wo de ne ka na mni dia no say satem na nkosuru bia scanning nkosuru ntem je 4000 Ghana cedis quarter plot na full plot 1 acre land 1 acre 4000 meto anyway kwa meto wana o si 1 week medis emuska because ya wasi chiame se mama ntuaka am say what esuo ne si won to but chiame ne si chiame se mani ntuaka ada esuo na ni hu ade a kire chiame minim wo hwe na ma twino a comfort kwa kanena ni ntem ye free pa oba ma nwe egu ho one be obisa ko si ni dai comfort dan ma nwe amato egu ho ono ode abubo ya betwe ko si ni dai me ma me eyare o ka se so obebre ma 500 busumbia kapra kra ma afa ma mi wura wa mi fie kra ma chia na ye kra mpo wasi ase abachia e me bonsa besi ne ana me hu se konfo no obum kwase ti wase mi jema sase na so otuaka okay tina me tam no am de bre mu na Ohemaa obusa mi ana de tie no okay nti wo wasase no de na waye wo wasase no so wasi dai be mi nu ana me nsa wo so awo wasase awo nim se ye wo bia se mo kan chire se papa ndi ma wo hye ne hye nyina ko si nsuo ni se ne enye ne surveyor be kire wo wasase ya no na no konfo so bi no antisa cha so mo ntisa nkasa ana ye bi wo ho konfo ya wasroma so wo ho akonfo no pi di wo no mu ni na eba ne se na wo bank eso nya abadaye ede ma wo no ono mumu ye sa eti wasi dan wasase no fie sen ni ba 3 years muni mfie miense ni na osha asi a wo sie no anamo be na wutu na me nko kra area me nko fu me fa nko fu ti me ya ze dali si ho na me ko busa no so ya me to ma no me ko to ma na pe de o se one chiame se mo ntuaka eni tam de na dura na Ohemaa Matias na se no se uton bo a de man ye 4000 guys se uton ama na be ba you know 1.5 billion gold currency
Yeah? Sal Majano, 1.5 billion. Atasa! So, what respect your mammy, and what fat didn't free. So, by a dog one over for me, boy. Nampacho, assassin on Crata. Oh, to us as a man and Namusas, it is in Crata. Say a Penyasmus in assassin, but in share. Him share. Na Chrono Hinin and Decronim Hinim. Oh, Cecilia, Shasumam or him, no, on the increase. Inti sanya dan oba ye ebi a wonum beyan krata mansase wo ho nyina na ono kron krata ba kra hesuma mini no dabi mini no kompo no american okay ono sun kran krata tie de enti ma me bisa ne se abusuamu mu mabusuam ye bowura mu a ye benya danse fom che se asase ne eye agya no ma ye mu nananom dia ene bebre kabli ba kra na eba na ano pa mi sorry na mi hu ba bi wafa ena wo yonko no a wo de ne kokko kire no na asase na wo no ato atua ka no so ye danse fo asase ne ye dia ya ma no ko kire no ono kra mase okay papa kra mase o man ya ma no ko kire ko yi no jase hini no a no wo no ono mam ni di besi ni so a odi no ko jase hini de ko nyamia okay me ba Confirm Mary. Mame. Na wo pom te say nana. Nyame. Jo nana no nyina ho ye de. Nyame. Opanyini bi ato ayen a friend Alex Entry. Pacho woni no. Sembi obedan ye say asase bi a wo ba kuro ni mu, wo ba suyeso no. Wone saa opanyini no asase ne ye ne dia no, wone saa asase ne bohye. Na wadidi ama ono na sase no wabesi dan pom mienu ewo so wano be kan ma wo kan so esu ama kwan se betria ka 4,000 Ghana cedis afei oba be bisa wa so esu ama kwan so chia me se dabi mami ntua ma besi ne wabo wa wo mpese ubetua sase ne kan ti se no okase woton ama obaje 1.5 a year 150,000 Ghana cedis wadaro made na esi Me pastor understand. Ani pana na sa ni me tefo no. Ana wo ka se baby Nhyira FM. Wo ye hwe ni that's why say wo ya so ne so. Da bibia ni ho a wo ye no ho no ma ebeye efi ho no wa ma habiem cho wadaro ma kasa bra biem na de o kan ma nte ase ye Hello Nenu akodi achiri kakra Hello fedi emu da ho enti wo se de woto na saase ni mom na aka kira wo se asase no wasi Sudan na nya papa dia ni pa twan ama onu ni yawe ama me tell me say baby e ho ni dia na e fio wo ye fie wo nyi that's why say e ho ya tom ne ko e fi ho no ma na bi o me yan kan ho tom te no mo aso pija me adu ya ba enti woni mi de fio ha na se en fi ho no so na pa so ko ada na me kan tan na pa so ne to fio ho wonu oni ni abe ma ba ha onu oni ni abe ma me ba cho mi tie o pa onu oni ni abe ma ba ha ebe ka kire me se asase bra na tie ba bi a omo tie ne da e da ka 2 bedroom na si esie bi wo ho efi ho ko nsuom na ye omo dia ana obebo mama ne ana me si yo ma se enti ene won fa ne bla panyim la ne ka ho asam be si na ma hu obi abiem Pacho, opanyini woni hu atena se e di asase bia no a wodi 4,000 Ghana cedis bi to wanim.
me pa to woni me dia no me ka chen se me tua enye every say asase no nipa na de me tena asase no so se e ho no nye me santwi ne dia enti sa dia woni sa nipa no nyina mla na we just let me see na we acha ne se na me hu se we sie ni Bato ukoji asase no wadarmo wan kire wo hye no ansa afa ya wasi awie ne ebe kire hye me pa tai adentia mi santwi ne kro ametlese e ko sise mi siwi anso na mi santwi ne ba ha ana omu nso ameto o masase no so ba e se ho nye mi santwi ne dia na sa kwaye omu mienu ntem manso ana mse ne bitua ka enye ye nso omu mienu mla na we ntire me sa ha na ye me dia na mi hunu kwa e be fa so e be ka asam no ana mi santwi na nsi ha biem ajanji wo tede o ka no tamwa mi ba ho me ka kire o asema ka kire mi wo si papa no kra kire o se e fa got ayi subon ka kitu bi ko si shom efisi su adan mi enu na ti esie na da ho no adan mi enu a kire ho ya wo dia adan mi enu na ti sa si na ti wo no ana obetle ye fu asase na koko wo so ne wo yesu me koko na bie mu ana wo ba ha bie mu da ka ho asam o ma ha bie mu aho bie mu ka me kwa wo so ntua no me koko e dey o ko ba hin fa na hwan so me ka cho se mi tie enye ye ko sisa mu mienu ba da trese we sie ni kwa mi branco akọ record ni voice amre ewo ames ye dia me papa no aye old man pa se bi otia na se na iriwu eti wotimi ma ne ba ne manyina ni muhie ne makra ba che ohie o se wonti ase nana mi dia se ho ya mi dia wo se wonti ase nana wadaro maminim se nananom de mumpa sisie san suo ne ne ma mode ye mu adwuma ne nti se asase yo panyini yi dia ana na ye nhwe ne ne nkasa na umpa bibi ma no na sumdue ma mame die ono ama ha bie mu na me ntiase ne se ono ka two bedroom no mr atwa me se dia na me se dia ni me wo ana me na me se na papa no eba betwa safa kire efese na chimi papa no amu me ne ba ni woni papa ne ko ni papa me konfo bai ana papa ne kire ne se asase ne nye ne dia na ye wo dia ye twa safa iso ni wadaro mawo me bisa de atwa to na ya beba na yaba eho ne abepe ni ahwe asase e wo kan wasem na opanyine no nso ya gena no asem na koba se wogitum se asase yo opanyine dia me be se bisa se wo betwa ne ka me pa to na so adani alo tani juma tani dia me ba cho o kasa no wa akiri ntimafo ne mewa no ho ma me say so woni oba me tani ba tani juma pa ya kokra ne mani de hot la se baby a two bedroom ni sima konsuo no mu ye ne dia betwa ne ka okay ane ye fancy ya ye se wa fa fro kwanti me pesa me hye o kasa baby why kafra okay na ajales ayma aden na won tu sa na mo no mami woni mi kasa aden no ti am ko no ho no mi nwade ko mi yiri ya ni kra yare no e won so I spiritual ibi disease spiritual disease dey there sir wana wasi ni ti wana ba ni hu ba bia teachers ya kwa 8 years ni na comfort wasase so can spiritual disease oh no di ka ko e me ba won kwa sorry because sorry mo na ko hospital da bia ko ana mo bo mpa ya ama no ana so ko comfort no ye o kra na mam ni ntem ye ba sa yo ada ye den oko na oko oje ni 10 million so oje 25 million sa no kai no why den odi sudden ade 25 million odi ye de 2500 no de ye de o kire mo de odi ye odi ka je 1000 me say wo kire mo de odi ye was what the sudden ade eja
enti was see e na me ka kire wo say e bia waso benkum ye ya na ka kire say ma me 1000 na me decide ye me nka dem de ye no wa twia ma me o de ko to aduro 1000 no o de ko to aduro ko no ana obehye ba anu dware ye okay first day o she man anwule se so kroku bia no akodware ba na ba ko so ahomachi 12 o kwa ukoja no o mami koja no okay no akodware sa 2 weeks o wie no dware se so kroku sa 2 weeks o ka kire ne se o akodware ball aso anaju 12 ada de ya de asa timi busy spiritual secrets nanti eje wo kwa sorry aso be na ko Baptist wo go Baptist for any man ada say no say enyanya me foforo bia nka me ho wante na se Bible so say umba yina bi nyi yanko miteo Bible say that David ncha so neda you could explain kaza de ba kaza anti uchire mu anase Bible ka say mun so ahom nyina hwe no ko so bia hwe se ne eti mu ko bola so ko jare wanko enu na de ntoko ba no wo so hwie a me na sa ko asiye ba bi asiye dipa ajo 12 no ko jare na no mi hu bi da ene uni aduro me ene mi ke bi kire no na se ne asam ho dada ana se mi oni mi ka sa eti mu 1000 no mu so ma fa di na se onu wa hwe no o yo ba mi na mana ho ato no okojari ese ye na wakojari 12 wakojari 6 na bola so na ngo Ohemaa ada ese o de ne ba no na frɛ ho ese ye ko ya ye ntuze otimi hwe no eti na 1000 Ghana ko betimi dia ye labs ni ade o feni nsika nyina o je so o feni sika no je o de so di go kum be fo no ha no Yo. Okay. So opanyini no a wone no bohye no te ase dia na obetimi aye dance for dia. Ye ba producer de nani e de akire. Na ya behwe baby kura asase ne wo. Asase mo obi da ho. Mi pe bia ye fu. Obi ne o si. Anya na o si ba ko bi nsu e wo nsu ne ho no. Asase kura de ko nsu no. Asase no ase firi soro. Na se one ka de untimi ntoni nyina ma no. Nsu no na ode aye asonle so no. Nsu no ho de no. O me de me fa so ne so me so me sabi de agugu mafuo so me pese me nti wo beton ama me a ton be 4+ bi ma me 4+. So 4+ e one nika nti wo de twa 2 ma me why na me hwe na me nka so ntua o ka so ntua na twa ma okay na se wo me meti ko sabi ne nkonko yes me da si bebre yo abusia for maka show say enstroma season 8 we Kumasi auditions no na eba so we bad time now wo ba o talented what mito nyomu pa dia Mr. Wada between the ages of 8 and 14 akwada no memene da no padware no memene de ya dware no siesie no ho kama de wunya ye woni akwada no lorry fair se ono nko antimi ma wo de kan woni fa ne bra True Vine Hotel ewo Kumasi ho na ye auditions no yanyi sika bia e free of charge etimisro this is the time I will ban on a dachi ne nsuruma ne betimi apie ano papa wo fa se ne ba ye ka che ne man se nsuruma o se ye sren entimpacho bra be sren wo ho what you say yes sren den o se ni wo ba wa bajina ni so onyanyi ni so obesaba abafie wo ha obesaba bio na se na de woni wasam de ko si ye so ka se me kokko ma me se me nko wase na wo so wo ye mu hwie nti wuntimi nko sa ro de che me sa no be kan me se me nko ya ka se wo nyane ye ko bo ne ka me nim nua kuma na me ka na sem no ye ka kire no anopa no ba fie se na za na ebnada no oba fie se nko ja no na me se ye nko ne ja ko okay na ukope ye bo ka osi why tintinti onya muhwe ana ozo onu gwa be ko onu ko sa mom na tie na se mpanyimfo kura san no osi na ne ma me ka ho o ma me ko bi oso ma me ko bi na enko me ense ka ho ko sere enko fo bi ye bu agu no so 15,000 na ba ye ka se enko o anko o ko pe bo nika because papa no a so ya hine no o se ni mpanyimfo bi so firi Kumasi be ka ho
omu ye memre da no eno bo eti ejo ambo ebuka ebra na mu nyina tifie eti nanti mu wo fa se akofa so ba eja ye bebo ne ka se nka ko bi anka nkobasa ye bebo pa che me se nko bi kombe bona che ze bi mu mo busia no mebe muni baba me bia won wae on wae o ngola kitingiti ngola nketwa ntete o mo enye na che nesa kambem because when ni kan yi pa any semester a True Vine Hotel ho and sese wode wani ekire anopa no na waba na bibia akọ kama said your makacho unim sa Adum TV de ye wo adza oye meba beka ho asem ye na afa ya bo sister Sandy voice no na mo meba rapid improvement pharmaceutical wo say edupa wo de abadwa so no defendro cough expectorant edro we wo ba wa pa wo dia wo hia no amama ni nyina wo num bi pe ebe yi ama wo bo ada ho kama abafa nyanya ntie nsia ya mema no bi ennom obi a fatigue as a fatigue ache wo no chese wo ye bibi kakra bi ana wa wanumu ato woda enyeye asa wo ye basa bisa no wadra wonya ye Abzol Albendazole tablet enya mamofra wonyanya mfie no mienu ananso se wo ba wo ye painful manu bi enum enupa mienu nyina free rapid improvement pharmaceutical asue ye Spintex ena ye wo ye ben Royal House Chapel ye number no ye 0536 661432 0536 661432 so ena ofre ya obenya pharmacy shop bia mu nso obenya bi ato mesra wada jamfu wa court ehwo ye beautiful kase beautiful chase ehwo afeye eye hotel shonko so no kama pa say poti ena abepie mu okuma se hanum se ya nyasem keto akura yesi ye mau luxury treat ebo no nso so affordable eti wunya luxury no na ebo ni affordable dia na ejemfu accord me se makacho se weekend we eho na me kwakoda what you say me ko jojo me ho preparation bia mesremo wa na meko mesra wodan ayesiesie mu mpa enkonya bibia achese eno ewo honnom ene ewo apartment nso ebetimi age wotena ho mrekuma bia na so se wobetena ho nso acha ye wo sa apartment no ya dan no atena seje mframa kaka me la ya kraba o say okay kunsuaba akonya we na asema ka kire we say wotre mu ana se ogogu nsu enti makachi ya dan ne mu nso asoso security no top notch ya kire se boni bia ntimi ensi ho kitchen setup no ye kama washrooms no ya yema a meeting international standards kama pa car park wo ho e na wo hia ye 1 bedroom apartment 2 bedroom apartment your family rooms and ye was suits no the largest suits no executive ya kire se wo ba wo ho ebejojo kama pa kuma se na ye wo daban new site ya number no a obetimi afa sisuo na fe why for further inquiries ni 0244 7474 0244 7474 weekend if a babe man nene kwada ho na eja wonso gigene ni kakra Orion Cyrus Publications books na wode aba justice say no na man kwada ni nyina asua de bisa wadamfo no say nwoma be na ne ba ne sua nwoma ni nyina free Orion Cyrus Publications pacho your crèche books your nursery 1 and 2 kg 1 and 2 your primary textbooks ni nyina bi so ewo ho yasua ye ho no mo no Kumase ye wo ho enkran ye wo ho sunwane takra de Cape Coast and afeko Florida so obenwe ye wo ho but time for phone no na me fa number ma na ya wa free 0555 313658 0555 313658 ubetimi so afre 0249 411234 na woni ya twetwe nkomo wo se adwuma kwan abie opa university graduate wo sign so enim eye driving na wa afre 0595 534760 syntax tank ye tank papa wunya bisi fia de bia no ensuo be flow sa na chese efie aye enika ye de no eye strong eye tough den asanso de da ho no eye chechede empacho yankwa na ebetimi ama size a wo pe wo de oba wo se mempekese ye pa mepedie di ho
color bi a wopɛ bi anso no wobɛnya bi ɛwɔ yɛ hɔ boɔ no nso yɛ very very affordable yɛwɔ agents a yɛato wɔ no mapɛte wiase mu ha Ghana ha fa na nyinaa nti number wei so na wobɛfrɛ na yɛakyerɛ wo baabi ɛbɛn wɔ no wakɔfa wo deɛ sisi a 0244 335 168 0244 335 168 and also and our befre Saturday anopa yeshiam ewo True Vine Hotel Kumase nina yen stroma season 8 Kumase auditions no and na ebaso enyom tour and na ubani nim tour fan ude tie sister Sandy asem yo kan ude tie no wada tie intie mrasesia. Hey, wagwan, my beautiful people, my babies. Me need the sister Sandy be a guy. Yo, and Shroma season 8 is here, and I'm visiting your schools. I'll be at a school near you, and guess what? So I see a video, then TikTok video. I promise I'm not. I see I know guys you. And idea. What am I so? Share me, cause I'm coming to your schools. You know what I'm saying? See you all soon. I can't wait to see you, my babies. I'm coming to the school near you because in Shroma, see you shrink. Enti Shroma yesrin, yebako so asrin akusisi yebesrin. Na chese kama pa. Nti me da we die, don't be left out. But part one no kind no na me die kume ya enya asem kitwa. Evangelist ma memra wo ho na kan bibi kakra bi fa papa ya sebe ho. Yakoba na mabama no. That's it. Ya papa nankasa no, on say ninsem kanana na de ye na. Asa na ni mere. Samom. Na ni mere. Ana sedio si ye na niama no, ebe ma obi abu no kwase. Adenja. Ye abibi mama hano. Ene ye Ghana hano. Africa hano wa. So oya monyo a obi abu kwase bi. Sanete. Asa umpa nwa se mo pa. Obi abu kwase. Okay. Obi onu be hia bia because wo mere. Hwe konfo no wo. Ya na manfo osuro konfo me kire wade bi. Konfo a wa be ye konfo ko mu nsuo. Okay. Konfo ko nsuma o men. Okay. E adwen kese. Konfo bi ko nsuma bi amen. Na de tie ni konfo no kuta strategic. On say papa me ye mistake no de na yere nko konfo nko twa no twabutu. Okay. O man says me lud. On so ka to se kodware ase ye. E ho hu. Nti usuro wo nko na tese duro no enye nti kwadwa ayi aduro na ntimi nye wo nti kodware ase ye. Ase ya no so nya kumase de ni bia sama mpom de ni bitete de ni bi. De nua kase ese mu no. De no manu su fe wo no. Onko akokɔ dwale wantumi ankɔ de ane aduo no wa na wanye nyese o men. Number 2 answer okaten so onko bola kase so anajo obia ntiem ye bia tete bola kase bia onko ntumi nkɔ gina so anajo okɔ bola kase so anajo a mintim bechew enti saade na bola kase ay market kase sa bola bia market and then say so my for market yeah bola bia ya market na bola kase pa no marketplace kase pa anajo if you don't croko untumi nkoso market say omoton de ne ho ya wani aton ayi tuberculosis jiba na so de wan koso ko to de o si kodware untumi nko o patrai obi anko o tiem bia pantra untumi nko bola na juda oh na hema tie de meka kire untumi nko o ko gina bola no so se me gina bola so na hema untumi na mo wi bola na juno so ye me wi bi pen na hema tie me ka se bia kire me say kuma se samampom nye samampom obekọ na amanfo ada ko I club 600 we obi twa nkomo ko tete asie ya samampom so obetumi akwa undimi ha oh okoko babi te say ayi enche makusku wo hoda samampom fi say yete up to date ye mudua wo hoda ye no oda ye usu ye mai aho untimi nko untimi naima ura samampom a ati se de obi abo wati sei obeto eno obi ani ho udi mi ka bedwane na otwe wani ahwede obo so sa yes enti ya na konfo no de zamanfo o se ko samampom ya wo asie ya na wo samampom okay o se ko hoko dwale unti minti
ate said you be ma wa duro no o say sola na do 12 about 12 one atoro aduro no nye o su wa fidie otima say enti konfo no kuta strategic. I am telling you, what can say Daliway for the John with a comfort your papa because Yatina comfort ya bo comfort Canada. Papa no strategic ni bi. Diatieni. Naima. Comfort biano. Aka 1 minute. Comfort ya bo comfort Canada. Ye rehearsals. Comfort bi onene omo mbo ne twene ne chiame nya ye rehearsals. Onso ka cho say chiame ne say manintua. Well wo ye nyansafo a ensuo ne say mintua chiame say mamintua. Omo say papa na sabio oye don't yemu kamfa no so. Okay. Ko comfort so de oba comfort twene kase no. O kasa kire comfort no. De oba ketua no so kasa kire comfort no. Ketua no ona uni sika utwa akokọ ba akopẹ befa because ketua no na eboso krepa prapa tese uni kapre Kasiani baba kitinkim utire musu atire dwan na te say oh me tell bibi me tell me say me nim sankofo no me atena so ache objection ye to pa da gu wani so a onso mu kosua na mu dwane kosua so Bible say if you akokoto na eba ye nchenwe omu dwane enti konfo no oye okuta strategic now opese one ne chiame on say chiame bia konfo bia fa chiame na adwene mu da ho Nana say obwa nyansa ni nyina fi jame ne ho nti o se ma ne ntia wantua ana o mbazo me papa fo wana etia okay aso abusia fo enye asam ketwa ekra but all the same no ye behwe say de eda no ye de beto de eda ma ye ntwa ye ho ba bia ye duri ye ntwa ye ho na ye nye nkrato kakra bi yakọ na say ye ba de aka ne nyina no ye de beso so amamu ye twa ye ho abasese ya abose enko ai na ye na ma Aisha 104.5 na menka so brejumedie ena wasugusu a wutie na ogusu a wohwe yen no sabre de edwade bre na du ti wona mistake ne wa ama Isa Sulley wasi Issaka a oyemi nua no menene wonsem bi ka wo meyi nsem bia no visa maintain ma bi ase na hyase free baby ansa na ekowie baby ma memma wonum akwaba na fe yeni enkomo no Isa now what to say? Bibia you fine. Okay. Now Issaka wa your day. Pacha minia. Ba no. Woni ni free mama ba papa. Now then am ko dey na si. Yo. Chao mechia abadwafo na machia tiefo ne ahwefo. Masemi e se minia na amene no te no. Mama bi eba ye honum no. Ye te side e na ono ti agugu fi. Into the mamma ba ho se mamma proto ho obesi ne dan ampa mamma smell bibia dam ho no de si dan no wie e no tu betena ho pacho ode ne ba ho se obesre da bre na ama no na se ode ne ma ne beja no ahwe so ode ne ma ne beja me ne ma ahwe so okay no ma si fie no nti wa si fie na wie e na mamma na tu abetena ho nti obetena ho no minua ba ko ka ho no ko yi baby wantinyama okay kasa wase womma ndase okobali nti ya basa no ena maame no ka kire me se nyinua no akonta atwa blouse aguna saase so na wo kaso to fence wall nti me kan kire minua no na wo yi blouse no firi ho ena me frɛ no bo na mane ena wo se sa blouse no e firi ho nti e wo mu salada ena ye call minua no ho agugu fie enti wo nua de enye wo ne nyina na te fa ko okay nti ye call ne ho ko skia no salada no aye ba yimre no ena maame no ye nam ne fie ani na me ma paya fa se na minua no so atwum ti eduru ho na maame no hu ye no na wo didi minua na atem se blouse na wa kasa wa yi no wa yi nti wa hwe yi a obebo no dua ena me kan se oh maame we sofo maame nti dia maame ne sofo maame e dey asore no ko eno na me mbisa no ena me ka kire ne se wo yi dua bo no prim na blouse ne bia kakura no a mbeboa no ne yayi ena ajaye nyina ye hwete ti ye hwete ye no ye hwa na be na otwemiensa chi eko no na
meni minua na me kana asem blocks no wura no ye wa afuom ye mbogu hu eno ye de ntos okay na mo friend say ye bon kofi agusu okay sana e de che mu kakam ha de eno no na amantos na gina de be ya nsu to a empro nti madua dada ya dua na mo bo na ye bo nkofi agusu mo friend say mbogu hu mpacha wane okay nti ye wo ho ye na menua no ba ho no na ye ne no te ho ye no na ono so te amangu bi ase na ye di nkomo saa kopim se two boy na nsuo ye se to ne dware kotra abebi ase nti ye ti abena sia na me fon bele ye na me peke ye na wo se wo ye police ni e wo aboakwa na me ba da na wonu nua ne nam na mo hu maame na maame ne ka se blocks na o ka se wonu ya ne nsesa wansesa mente obebodua no mokọ sesa blocks no ya nsesa adentia mpacha de ntia ya nsesa no na blocks no ngu ne de mu biem nti me ka kosi su okay nti eba ye na me peke call no na o ka kire me se wo ye police ni wa aboakwa oboni din mpacha wa mbo ne din okay na o ka kire me se wade echi a me ne minua rasta o mu hia ye wo police station na mama ne police station okay police station police ya bu mpacha be anyawe na chadem de becha obatbanti amebisa e ba ye na tobo what's the police state meaning baby I want to na mebisa yes e bia a police fu ahwe na wo friends no me say police state okay yanko ndi e ba sa no na me ka kire minua rasta say what ya asem no nti ye den a ekina ye bekwa kotie na maame na ade yakọ no wache ye no nti menu mienu kwa akwa enye yie kire pe obi kan ye ho a obebeli ye na minua ne say na meme wo ho na ye san akofa obi na ja ade echi wo ne efre wo na police ne frɛ me sɛ wo hia wo ne wo nua no me asa nti na papa we nka ho da bi no nka ho okay ba no wote ye nkyɛn bi okay na wo se mu po bi anka one mu ko obebeli ye trust because wache ye no na minua ne sɛ te saa de a ye ne no nyina bɛkɔ okay na de echi na ja ye wo kwa ho na ye fa ye ho du no ho na ye nyina fa kai ekɔ aboa kwa ho nti ekɔ ye no mu chi ye tu o mu frɛ ye wo edem se ya na o mu busa ma no asɛm na me kyerɛ mu nti me kyerɛ mu no no o mu sɛ minua ne sombra na obeka me ho odem ho se ya na o mu busa no no so kan na asɛm na o mu twere ye etsa asamba ne ebisa mo kɔ ye no o mu busa ye sɛ maame ne de charge abase ya twa blocks aguna saase so na kura na me sɛ na kura ba ya sesa blocks na free so na minua no so kan saa okay na police ni sɛ ndie yempie na wone ye nua no ndi nkomo okay na sɛ ono de nkonka ho dabi kyɛ de na obem na bail no okay nti ye pie ye no ye te ho a mana che ye be hu sɛ police ni na pia ba wo se yensi fo na minua na akadem ho akasoro ho na wode ye si fom nti ye duru ho no na wo ka kire police ni a wode ni perfume sɛ won hweye na wo ka ha ba na police ni ka kire ne sɛ ha won hwe nipa ka kire o mo sɛ wo de o mo aba sɛ memfa o muntum na wo se won gi ye hweye no a wo hwe nipa wa ha na ohwe mo sɛ saa na police ni ka kire ba ko no okay sɛ won hweye na ba ko no so yi ano ka kire ne sɛ won hwe nipa wa ha ye de nipa bre na won wo gi ne tum nti wa ye sɛ wo de ye betum na wo se na se TV so na ne fe no ba e samo sana ma adwene ye me o te wonya sana ma adwene me okay e kire se wagya pade o wo so pe 1.5 billion eno ho ande ya na wo de ti a wo keka we onye serious samo enti wo okonfo no on so play smart chese o so say ade no kwanya wo de a enti wo kire mu a wafa na
konfo no se a de se yekọ na se ba se wo se ne hye ne ye ne dia na wo waje obi ade wa hunu hye na wo je ye na wo toto papa so ti me hunu se papa na onye serious okay mama nka boy me kwaba okay wate ome se na ma shada de mo atenchen ha mo de mo hu me ho ma me wate abisafo said the Akachemo say the month of love, we're still sharing the love. You go so aye chere do e dia chere eye ye mame nom na ena no ye mame bi e wa ha se ansa na mecha de no mame ne twetwe nkomo kakra ansa na me de eye adchede no e dia ma no mame what to say baby aye boko na ochi kakra ni na matie wasem no na said the asem ni sitie no kamu kakra bi kyerɛ me de mete ye ne se ba bia wote ye se ye babu dan na gu ama sesei no mosquito net bi na wode ese ba bi dra na boys ne tata wo se bi ompes amo chiche net ne ka se net no fiti asro be se ase nyina tete amo chiche ne sen pa cho amo da na ja me ka kwan no na da ndi ka kwan no wo fa he sa usane uchema fantine ta eba asia tite usane kore wes inside o nduru wes o faro wes nenimu no okay tite da ukọ mama producer ene makone ne yakọhwe situation no eti so when ni e fry ache pacho frame mo frase Few more phrases. I try I can't. Yeah, I'm say if I'm say if I'm say for when. Me one day me son no me mama. Why who mama? Why who papa? Yeah, me mama na ba me de me mama me papa. Oh nana ne dey say. Nana me ni anga sa de friend ba me de me ni say auntie na me nkola be me say different mama auntie akeke obusu ni awunim no ane wona na e friend auntie acha then na be pie fantine town na anka me ko papa abisa ko na me bi fa na me ko na mo say awon so koko eja pade anti mama na wo me papa na ngasa so aka bebe na ne mbanzo so aka bebe sisi ahode obi eni o nti me pe bebe nko ese baby eni o meso ne baby amafa ti abonte ni da ya na me de da baba me do bia na ya wa wo ma acha wo ya me no woni mema be na wo san koda no na me so pe baby na acha mpo no afa me ama enti baby a wo da sesei no a wo da bonte no obi abeto ahye wo so no wa ye bibi ana na sa attempt no mu meki amo chichi minute na amo pesa mo ne me beda na masala transe na ese me tente ampo motor bi kra de bia na jono abegina so na me zo ntimi ndenti me gira ma transe sa ha enti da na me tete me tire wa bibi eye asanu be bia ka kono me ho kwa mbasa kedi wadaruma ene ya tuana mo na me hwade na yenhwe de betimi ayi ti be ma na ba be situation na ya hwe de be ya aboa wate eti ji we say pacho so o de di kai je no mama cho unso di ni Nhyira unso pa amen amen aseda eye nyankopon dia wate jeje da konwa nim ema me emso yenko eye Dr. Dawood Herbal Hospital na yenkodi enkomo efise Dawood de odi se edro no eyamienu wutwi no na wo memene afen so awo ne ne keka hunya no obete de te ede amao ten na doctor watena se doctor me hu na che me ka se me hu na che in two ways me hu na che so now abai me hu no so Doc me wakwa mejo so mini aba no pom to say trade am ponya group of them so wa hwese de me see atrans here e kira wo say me ho yiye papa okay yes
Yenkwe doctor Finance. Never made us also whom ya che. Mitia me na chikakra. Okay. Yes, yakopen him the be account. And all this one na me wo China Asia de kakra. Okay. Na me ncha de last week na me bedru na the media about the echekuri. Piao. Yes. Piao. On say China mo TCM, traditional Chinese medicine. Okay. And Ghana so Ghana traditional medicine. And na o nim de no fa be free na ka be free na o de bomu a ya na e ma wo de ne dasronko. Okay. Abribia no o here 2018 for 6 months na me wo China na me ye hwehwemu. E di enti na ye wo haban e China. Na de bia no maduro na duru wi ase nyina na ye de no enru ba bi o mo de na duru no. No ho hwehwemu na mekoye na mencha de odi piaba piao sane bibie so ne nko me bedru ye no Monday no na me call office na me office no mo say opani bi so opese ohume na m so mo mfa ne mra opani ne be wura me office no na me ma na konya transfer na me bisa na kwanso na akosam ne say oba be damase na me nimu de no ma ya ma oba damase and I say, Bosume Pepe Penny, I was saying, Shedden Yabos, we had a card, no, so I say, about 26 days. Oba Dawood Heba Hospital. Na, Ebra Obano, na, for the past 3 years, in Fiemi and Sana Untimin Nante. Until Oba Nante, this of the crutches, Shenimotium. None and 9 or 3 Sisi corner, and I say, no, and Yejuma. Until or train of from 3 years. Now, if we catch her and say, Omra Dawood Heba Hospital, na Betono. No catch any pan say we chini abre enti ono de why na adwen say onko ba bia bio je wa na obi so be catch and say ne maame ko sa ate bia nim e na obi kire ne Dawood Heba Hospital oba ye nso no ho ato no enti onko ne be yie enti oba ye na ye ne to aduro so no endu obosom ye ba waja apoma na to ho a otimi nante mini oba na man no ba ye no so wo hwe no na o catch say ono na yare a o twi ne nan fom no a onyi ni because wa hye na tade akeka hye ma bobet o de na me faso enima and say obi hwe Adom TV ana say otie Nhyira FM na awie baby a o bia no yade de meti ho yi metimi ayare na obi a wo hwe me so betimi ayare yade nipa ho ade ye na ye tamfo nti say ne ato a na say nyame adom me wa haba mu say menti ahaban fansa yade a mani so ade hunu nyina na say nipa no ba Dawood Heba Hospital inshallah obenya na yaresa nti nipa no ba de di kan e wo say ye hwehwemu de na ma oyare yare no akudru hefa na adura esefata no na ye de aka no reti obi bo so wasori no nante kama obi wo ho a waware so many years Abraham TV by 49 years ye won wanya mfie aduanan kron aka 1 year no wanya 50 ba se ne be man pejada o za are hopa o za watem you until they dead we see this bonogo ono bonogo ohun bida it be catch them say Abraham be ye o so doctor o gidi say be ye miss an be ye eti na me to me so piao o za make us have a dream ya do ne to aduro so no o start aduro na nopa awia enumere aw mache na call by o frame no sere doctor how kai me na me say da bi o one why so doctor how kai me na me say nipa ne doso o se me na me ba ho ana me say me 49 years na ye wo me be man pejada no me start aduro na ho mache me da ho sa no me ase Johnson de me sorry a peja dina so ti me bo amane say peja on say o ye aduro na ya will be 49 years na ne be man peja na wa ma na duro na peja wona ma wani je ntina obi kasa Dawood de hu za obo afuda me bomfu bo nyame ade ode ama me no me dinkunim ewo nti se obi hwe Adom TV na o tie Nhyira FM na awie se wo sa tibia no mu a onya abotre ansa na obi betimi akosa atibia no mu no factors bi wo ho obi wo ha ne ma me wo no ketekete no o ma ne nufu a Carlos bi oye inti no nufunsuo no so egu ne be ma no so yes anu nti na wo se ma se mo ma mo ba nufu a bra o se benkum na o no mo a wo se nifa no na nufu no si ensa no so sei because ho na eden a ne ti ni wo ha na na be ba ha se be nsuo no enso so nguso traditionally enya o yes ene nufunsuo hu yes that is traditional medicine. Okay. Mfunso mankwa. Eza ho. Sa de bia no papa no.
we tradition herbal side na yes traditionally sanity but no for so dey mankwa yo so the kakra na ta hwe no for Africa na ode no kre no nti eba sa na se nipa ne du ne mpanyin fie so abonse ne be ma no mpega na sabi ya ye wo akra se no so no ebi wo ho a haban bi wo ho a ye memedro ba won fichire bebre de bia on se Johnson de na no asori akogina fichire na tetetet no oju so go haban so ebasa haban hu ni se wotwa ne mpoa because haban is living thing nti ebedu time na wo se wo de ye adwuma no wa kire wo se ono so ho to me wo mu nti ebasa I just say haban ni bi e de yakeka bom ye de ka no wo de kana na apagya no wa kire wo se ampa to me wo mu okay ti Dawood Herbal Hospital nti na me kasase ya na nyame hu se nyame ade a wo de a che me no so obi wo ho a wa ware awoma waware 2 years 3 years 4 years obi anya 51 years oniba na nyame waba Dawood Herbal Hospital na yɛ na to aduro so first month second month third month na wa fresh doctor apahu na 51 years ni a only baba akono na sɛ nyame nam Dawood so ama nne wawo afa ne ho afa ne ba sɛ wona ma wani beje nti eba awo mu a ya na ehu sɛ nyame asɛm na wɔtwerɛ kronkron mu na Hana ne Sarah emfa ho no mu mfie omunya ya nyame ye bi mo dia binu aba ene obi a wo hwe bia no so ontwa abranko ade a obetimi aba wow oba nyame tumenti ebe ye yie okay ye wo Kumase edweso krapa edan akane na nka Metro FM no mu no eho ne ye adwuma okay from Monday to Saturday free juada ekosi memenda ye shrem kwasi ada de nka ho nti ba bia nipa no hwe ye free bia ne how bi owo bia no on your oba nyame tumenti enye me tumi obi de stomach ulcer no de hibia ehefa na kuro no abeto obi de typhoid fever bacteria no say na akudru edu intestinal perforation ana ni nyina na wo se yehunu ye de to aduro so abreti obi na no ho ato no infections ye gonorrhea ye syphilis ye chlamydia trachomitis endorse hepatitis waya ma aduru ba bi kura obi enya hepatitis na ni da so nyina asa omo de maami bi bae ne brother ya teacher ni no say wo hu so obi aba Dawood Herbal Hospital na hepatitis no baby na aduru no na ehu pa ba oba no hu se nipa no ze oye na adwuma nti se ne sister nso e wo saa tibie enum na nne eni da so asan omo fa namra na ode no bae na me enum no kure no ma ye adwuma we ache experience no ho ba me hu no kura me ye mu hye me 2 weeks na over review no onim ne obi sa me doctor wo kai me nam se menkai o se me na me ba ya na ma ye mmera me ye me ho hwi ya nye no on kwa na me fa so say se obi hwe ya ba bi obi ya no on fa numbers no no frɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 020 168 1717 China say one more dinkunim traditional medicine nti om say TCM nso me kwachira om say Ghana traditional medicine okay me number bi a na Dawood ointment e me bag na uko China ye baby a from Foshan Guangzhou Foshan okay Foshan is one of the largest furniture city in the whole world now onim me call the Chinese ba across ni kotedwe 3 days or pain so mo do mo no bebre yeah and am catch and say me so me dey draw free Ghana ba ti me yima no na o de sra so edu anwumra na wa frɛ me a o say edu na me de man no e free him fa na me say from Ghana or say or the sra so anopa no ekosu anwumre no pain na o 3 days no on tibio wow Dawood ointment said roy enti se obi wo pain mo ya wo pa ade se wo hu se ni sisi na ni ya ni kotodwe na aposo ni na aposo de obey ni se obemmene Dawood 360 capsules okay no the Dawood ointment atwi okay just twi na memene utwi no na wo memene all right na de wo mu ni se obi wo ha ni sisi no hu ni ya o tese ase panie wo mu eno na wan hwe ya the blade betiti usisi achi ni yi mpane yi mpane a na obi koto je keto we ni yi mpane 1800 afrim eno mozi for friend grogo ne
Okay. Say magic professor. Oh, yo. But to tell you mpane. Okay. But you both have to know more entene. So, but Opa Dawood about hospital now got Dawood 360 capsules now. Would any GDA o meneno. Na utwi. Okay. O meneno na utwi. Breti ya obi say osisi no. Panie na ehemu no say panie na e be hye anane. Bon say obetimi akoto, obetimi asori. Okay. Ya ka say obi kotodwe no ahono. Na o goda na de duku. Atechiro kotodwe no wamiem. Obi the bandage e ba na di ne kotodwe no ansa na watimi ada. Ne owie so awasan fa painkiller aka ho. Na duro no e Dawood 360 capsules. And a Dawood ointment. What if we chico to do number 360 capsules? Meaning about naming Casabibre because there's a Casatintin and top and a drone so bad way at Rema. Ghana, baby, any financial freebie, Uncle Pharmacy. Okay. And over the counter. Uncle's of a Dawood ointment and in the capsules. Dawood ointment and in the capsules. Okay. 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ya wo kumase edreso krapa bia kane na Metro FM no ewo no ho na ye Dawood Herbal Hospital. Okay. Doctor, that's a pa. Ni hao. Now, if China born for him, Central Master Teacher, ni hao. Yo. Now, so I just ni hao. Ni hao, and then ni ama, ni hao, my baby. Lady Uncle County and I may call him on the social. So for my man, yeah. The same bank. Okay. The way the procedures no city. Okay. Say mama to from so to am pia media can be so send ka yema nemra. Na ye hwe no kura wo ne books a no so ekura wo digina so ne calculation no said the mama ka say o kasa kura book bia nyina on ti ombra ne ye hwe ne ono so bia na bia no do o ka no. Because sometimes they come here and they feel say bia omo na edi nkunim but na bia na entisa nyoma enche bia na evangelist bi ebe ye nyoma nkonya kakra hanti ye ntwen Mama Nemra, now you no crew as some more potty. Okay, Mama, me dear, I'm a girl, no one say. We are so be your papa, meaning Bonia. Yeah. If it's a sad time, the dear Kawan, yes, I cannot. Kawan, who there was away. Yeah. And think I know me expect to go because, oh, no fun chame, make one a man crano, Wabua me, Nemum say, Meba, near any year at 2 years. Yeah. And then my papa, yeah, say, where you will my yard, dear Moby. Na oyu boni anu osaka ka kire nsam enu ne ade a eye me ya pa nya papa yina na ye yo yeah misre adwumadie we adesua ene ade kire nya papa yina na ye me ba wate ate me ba mfi omo wa she bondi I believe me ba me ba homa ne so na ma ba beje wo so wadwen kire no Finland and Elder Samuel and Mrs Monica Enin ewo omo share live enya SMK 0322083581828 pacho wo ban tien na wo de wadwen kire no aba na ye ko na woni abi so aba hello original pacho yonko why so you can buy the grams mama be the lady go to the gram na so motor credit ntia me boss party sure I will tell what you fa kwata dey champo go for the chemical ko fufu oh me me say been produce papa du ha ye nya fa nko heavy wa dey tell no so agaje na dia na aba so di 15 million man na mo wa konta gwa no obo so ba no ye ntene nkadi na so sa u bi sa nsa ka say so tia o 7,000 ana akwa so tia 3 months die nti aka na konta buo no sabi ye maame ye nya na dashboard baba betia die on ka no man sia ni die na ebo mu ye ka maame so okun no ye tene nka san kwofo we kan na ma papa yo no kwa no akwa ebi kakra ho on fa maame sika me na no go san kakra be da sipi ke me so me dan say hello oh me ma he
Fakwata. Oh, me ma somo kufiase no tankoj. Nigeria, me joso pa. Me ma mintia no abedwafo. Ani dwumadia mudie. Wo me yenu aba no. Onyanya de se wo ye smart. Ena sabi obi akogye busia we di amount. Ube gyina ka kire ma mi se wo ye trofo won ka no kure. Obi a won ka no kure no. Wotimi kogye nam de busia de ma wana. Yesiri yenu aba no. Wonye na agin se be bi wo no. Obretim me ma mi wo cheje o mutimi ma ho no. Onye adisa. O se wo sa do beba. Ka se wo de ma me ne ka tuti sende. Okay, say hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. I'm born to say. Medase. Your friend say me badia dance. Papa no, doctor no, Daoud no. They all kind and a creator do. Mbata and Sabi or Monshe Hoye. Bana so Bamana Nufo. Ampana woman no function no sonigo ne be ma ho a enye dwuma da gese wonye ho duro se do sika no pepepe na na ya de ne tia Sia de ba ko e wa ha ye da. Hello mama mi mo Obeba mama nya de bi se sia me bapa ona bo wine me bana na fa wati to bo absia no me nsa no ebo Owado TV na we hu ye ya na ye ne mo edi enkra no dwumadi edi ho no eto aso kyena nso afia na bi de bobo kama na echina ye beba na ya besoa mo na ye ne mo adi dwumadi no kama pa medi edi Ohemaa Benewaa midopi eda se ene wadaji awde ne yatena ye nto aso kakra e wo ha sei hello mama papa number 1 me say to presiding member of the Kwai Municipal Assembly why mo mpa ma mukura no ya na bibia anya kama ko nse from mama ya number 1 mama se de mi ni on beka ko ye no sa na tie se bi papa ye ya asa to bi bua no yo papa se bi emfa boni into ni papa no ka but nse from de ya me ko ya certificate ya wo de wasemba mu di ma mo se ka twa ni fa na twa bonkum na twa tren de bi da bi am de beto ya to ye na Gini ake adumi boss ene ho ye de me tiane pa no ko de jewana ya me boss no way can't be kwa loto agent mama si atome be se du am to aban mama e bi anya kama me da ase be campaign wa ma me kan ya 70 at mean nyina aka ho next hello good afternoon yankwa baba first case na pesa me kabia sister no I was all yours, no. So I said, Bawamba. The brother no one, Tingan dia. The police for yours. You also bad yours and all bit much. You also who said, I say, yours. Or Sheba before Franca. No, do all kind of day. As to clean out of that. That's mammy, Bejo, dear no. Now, your mammy no media, and Mama Fasea. Kafra. Ese Maria ben antia fie me fra na e de abre wo fie na nka boko ai mama pacho oso die ni why yakopon so nshira pa amen jo mama samra ho man so hello good afternoon Prefi me Prefi tema currently 25 okay ya chiata mafo nyina ojo so fa me sa sho fa Me yadamo. Me 63 years ba me tasha of hello. Pacho yete won kapa mama yete o. Me pacho na me ka premier se den bra no ene ne wo fa no. Sabro ka fa se ye ka se obi se obi wo a o se wan senesia o seninia se papa ne ba ni Isaac dan ka meka se ne ba no se no e che se o ne ba ni wo fa se ni na abrabo no mo bo no mu si bi o mu si bo no nti o mu check o mabrabo yi me da yo le panko yi okay hello hello me da fu ji baby afrefio yo your friend Benjamin papa me ka sa ku abuna ya kuna na tomase
Yo, Benjamin, pacho, yetio pa. Yo, Ohemaa, the American is LIVESTREAM. I mean, my whole channel, in the dance, so much. Now, dance into the capital, because in a bear, Vivian, everything you have to eat, man. Into Madame Masminia Mutual. Benjamin, Miss Vedas, a pal. No question. Hello? Hello? Madam from Basha would you, baby, I'll free. Yo, about your thinking case of fencing off. Oh, Papa, young qua. Yo, Madame Wasine, Edma Mobile. Mestre, in your banner, so for Bano, quite with your man, or to try and piano. That time I know what you would work with the ceremony with Miss Onkara. Nipa do be a yenya na ema yenya ho tire no na to su say next time so won ku bia no ho tire no tire wo a na so ko ni mo obetu adam adi na ni mo na tire kisi okọ bua no e do be a mo ma nipa ye suri aban no na ye ho edi ma nipa ho say nyame na wo bo ye se na pa na eye ya papa na oba e kire no konfu ba no de no so no what fashion na be 1 month the program no story about home biana omu fi omu saka because me can't be sad question be say omu won grant here ho because me who say what we say fi ho efo because what the techniques be so ho enti no be say mind no sabe so anya tiase enti na ise so omu fi omu ebusia no mu eye no mu tutu mu ne mayi mi na mo Menya wa fonti na mekope ho. Ho nya fo anka wo. Wa kwama. Wo fa asem no yanko. Wa betwa mentro se. Wo fa ne yamhwie nti na wanko so. Wo fa ise me kata se me nko se me meko. Wa kwa me de 150 ashe kwa fe na recycling Ohemaa so kasa. Wa pa na kan. Hello. Hello, Ohemaa Benewaa. Mame. Ewadi asunje nkamu nyina. Enka pa me do. Nyame shall be amen. Juma pa wudi ma asante man ne Ghana man. Kaka me pesa me kan say ababa no. Am of mama no kwaji skama no. Onhwe ne kasa yi. Yewi asiso wi o papa. Onfa boni nana. Nyame shall no nim se mo di aba mo we. Obe hu kwan ya mo be fa so. Atuto ne mama ye pepepe. Nhyira mo fa. Hola, hello. Boy, hello. Hello. I'm ready. Medafo. Ya po boy. Oh. You might be papa bi. Oh, Robert papa. Na you ma. Yes. You say you catch the street. Maybe about walu bi a catch and say, "Don't know who age ma wale no." Mate. Because one was saying about what day, and you two men in Ghana has out. When your man quiet, only Baco, Pacho Baco, Baco, what I ain't be able to show Monty. Wait, man, yeah, I will show Mamma why. Never chat, Mamma Big is Mamma. Tanya Sopo. That Kakemi Kenya, and say, I will have a prayer about the second case here. Ah, okay, Confu by Odin Irequoma, Confubana Genetazia, what to me answer Yali. Middle what Papa no or Homene Yagio, because we're in a yard not no coy, no travel conscience. Now, conscience went to me and two big Cadia. And see, Ukwana Assassino, Confubano, Sidano was one. No, Sidano was, but how do we get no coin in it? Point to me, Anka, and the Papa Nankazano. Every time I know Yabujana. Enyamebua on one conversion and I feel one year. Uncle Yeman, why? And would you would I may show happy birthday, Yakupon would shout. Now when you can see a pa. Way a Kodiama ACP retired Ben Asamoah. But show a ne a year. Okay. ACP retired Ben Asamoah and ne a year will birthday. We a former deputy Ashanti Regional police commander and then would I wish you happy birthday. Sounds na ekona hene ya Asante Achim Konongo and then would I wish you. Enti 900 na mode shosha ho no mode sha ho di enti trobom. Okay, Mr. Mo fanche me.
Mamenye no eye. By the way, Kwama ACP retired Ben Asamoah. We are former deputy Ashanti Regional Police Commander. One so now we are a war Asante Achim Konongo and then wawoda. Papa, you will show happy birthday. Yakupongo Swana will shout now when you can see a pa and fama me. I think so, Madam Olivia Mantiel, and then was say, Ohemaa. Women's wave empowerment. You made your moody, no. Some of one man, my. Okay. Near nature say, say Macassa go, one tongue, more fine chemme. Poor Major Mortobacco. And to bed the way, Kwama ACP retired Ben Asamoah. Ashanti Regional Police Commander. One so now we are corner hini awo Asante Achim Konongo and ne eya wawoda. Papa ye wish you happy birthday. Nyankopon show na wonyo kese. Makacha say women's wave empowerment. Ye go so ebo ma tetema nyama man nim die. Yaka se kosuafo so na ye wo bosumi mu die. Eye won mo no akosua ne mekonu a ene ye wo mo so ntimi pa cho. E frichina komumra no 222. Frisa Mama Olivia Mantiel was it or women's wave empowerment mu was it yamwa na yenche kosua no crate no mako 7 emma no enti wo ba wa baji 2 no waji usika da so na de akosha ase ana de akoka de wo ton no ho na kire se nyankopon eso atobo super eguso enti ma Olivia Mante wo New Jersey mama yeda se nyankopon wo nhira maka kire dada se wanfa wo ho amedom koyi entemu a obeba no na fe wo hunu ne awonye wo hu ekra enunti number obe WhatsApp esiso no ye 0200289980 0200289980 ode bo hi e wo WhatsApp no so na ye add to the group evangelist me catch us me kwaba mama ma 2 minutes na me pon na me sure na me kan se bia church for say no kure ni papa nyina de okay papa bi wa osado ho koto asem papa bi wa wankasa wo ye ne san gu anim ase okay papa bi wa e masebe mpradu asa ne ni kwaso kasa wanim kro kasa wanim san papa na wa ye no na papa na wa ye no kure ni papa woni ho ahoden no papa unni ema ne mro so se me ya me ho nkire me no ye nye okay papa ye bi wa wo ya na je se ye betu papa ye na wo ye no ye betu papa ye bi wo so a wo ye na che se ye yi wadi afri adwuma mu anu no okay enam papa ye na wo ye no ani ye mumra so anya papa okay ye mumra so nya papa papa ye na wo ye wo na enam se wabu mra so nti papa ye nbe wi obone okay enti se o ye papa na wa hwe se papa ye na me ye ne betimi aye na me ya emfa sembi amba ebe ma ho to aba me no ntem ente sa no kuro ni obi aye papa kura na ware agu papa ye no ye obi aye papa kura wu afi ya si mu akoda enti yan kan so obi anya papa ye na mum hwe se papa na me ye no emro wa ho den so emfa problem bi anya den emre me okay enti se o ye papa na san de ha brema san ko dane anya wadwene so aye papa na mum o de ho akoto esam enti hwe papa kuro na wo ye no na hunu ba bia ogina ani o ba bia ho na egina ho a ye nye papa ba bia because of for standard no wo try so be ya e de obeko problem mu on say o so de otafu plane on say ayi udru airport ye nye papa wo da bi hwe o temase e no kuro de wo ye no eye maame no o epelimu je me bag kita ben ye nye papa ntinam say ye nye papa wo airport okay I saw them eno so hwe ye ye nye papa wo I saw them obi bet antiase na emu me kafe wa mama brene china ya ka papa ye ne ho asem but the evangelist kan ye me de ne say enye ba bia na ye papa no ene nye obia na ye ne papa pacho enye boni aye nti o boni aye ye papa mama fo ye boni aye sa say eti ye papa ye de che na mum e bia na wo papa ye na san kofa hawo ene amane abre minimo bia waje ho bi ato ne dem ade che na nipa na wu ama o the prison so sia eti je papa nyina na ye
nti ye kasa ye obi kasa mo fi bi baby ba aduane di anasa madam fubi mama ne dem sese madam fubi nkola wa no aduane e no ma akora ne bi di ye emu anwamu awi akora ne ofie mo ma gi bi ni se wo kra akodi eduro kura eduro a yasati ama no na eduro no wona no de beto aduane ne mansa na wo betete ache nkola ne mienu no se tube de o ma ha madam mama ama order central ya de bia egusu ya boka enye ye fi say ne step madam ma eno ma o maduane no enti esan ehu atro panifo se aponche sa bata ne hwe anwo ne hu twidan edi tiri bo se to say abai achew eni ti mesrawo ehwe nyina ya o da bi say ne aponche de ne san ho ne wo epaye a wawu apai seta enti emom aha obi ahonyo ni empon mesramo yeda masiti yakopo sha ye baba ni abesemo so pabidi edi Ohemaa Benewaa jodi Ohemaa woni ni jacket wonum ebeton ni ma na sanya na jacket coat coat ya pon Bro Kojo